Ma, kape era TV ngali, please. Mm-hmm. Okay. Ia, iai le tautonunga Samoa ua whaifo'i ona tatu ria manmanria ia le nei tuaso ia po le aso lulu, le aso lona tolu i o masina Setema. Ia whape fo'i la ona le ua te ale titi ali tu la e 5 suvalu minute te ali tu la e 5 ia i mātou i California nei ia manatu fo'i o loo maualunga le soifua lau le lei ia ma le launga tasio i tātou i le mea lo whataua le atua soifua ma le ola. Loo whapena ona tau whaitumoi tusai tātou uma. Ia, o leo o matua mai i le o ngā tutonu ngale mū o le nei foi ni masina o le nei vaiaso ua i vaiaso o Setema. Ia, o le ngang fia ma le ngang whaftai i le atua. Ia, o le fo ua toe foa i le nei aso e whapopo i aso lo soifua. Ia, marawola. Ia, o le amateina fo i la le tatu tautua ma le unanga ia o te moi whataru whatu Samoa. Ia o pa ia sa mau whainga. Ia, o pa ia lava lea mai i le mata whanua se ia pa ia le si o le whanua. Mai ia i le taisam sama o le tui manua. Ia se ia pa ia le tei ula o le tamaitai. Ia i fo i te tununga ia e leo mwhaia o na whaangaluina. Ia le au whaingaluanga tutofi ia le atua i so se whatawhaitaulanga. Ia au a fo i lo lato fo i whaiva matiute le au lau na sina. Ia o le lato ngaluenga o le tui o le muni tupanga. O le whala maula le muni la. Ia ona o le tapu ia lava o tatu whaiva. O le lato ngaluenga tatalo i leo mawhai ona muta lo lato whanono manu i le atua. Ia mawhai ona tau lau o le whamoemoe o launa malau o lo tatu sa ili. Ia ma le tangata lawa ia malan sa ili nga iso se tafo ni ila lo langi. Ia le ngang whaftai i le atua. Maua lo malosi. Ia whapena fo i ona whatileina le malosi retino
ia le nei fo I tu lalolangi o lo matu no nofo mau mawai whaawau o tiu te mawhaiva masani ia a o le vinga lava ia a wa o nei mea uma tātou te whaia lava ma tātou bevesi o a o le atua lava e tātou te whaalango iai tātou te whaamoe iai na te whaatau wina ia mea o manatu ma manau iai le tangata ia after mea nei vaenga o le aso le sorulu ia mātou ia le a matadia foi ia le tautua ma le nanga tatou afe ia te ia awina maia lo nanga pa ia tautua rua ia si tautua au se o nanga o le afapia faifa te tele le tua lo mātou tama a matadia foi ia tiu te mawhaiva masani au le pala ula vai ia tamai pa fitai I lau fio ona o lau puipuinga o lau leonga ele mawai le mai matou mai ai le tai au le ala fai mai I malolonga o le po si o matou o mai fure nete mile o le a to o mai fui au o po sa fa ta o to ai ia buenga ia fa pena foi ona malolo atu I se temi o mo o le nei la fiafi o faftai lau fio ona le o tele na foi atu I la tu sa fe ngai manga luenga I le nei aso e na usu le tai au ia le o toi foi atu mau tamalawa o matu fa na le atu ma foi mai a on ia lau fio e lau fio le nganga pa ia o matu sa son si le wina mai tautu lua ia le au nanga o a fai nei e I watu me umala ia joy o ia o matu tangata mangalo I matu le totu pa ia o ke risolo matu I mafau mene ia ele le le tatu a mata mea va pena ia mea leo tau fia mafatua e fiu tau pan ia ona na pe ona fai atu lea o lo faisima o runga pe o le la I nei ia I matou ia le laua te ale titi o te ale tu lima le la afale tu lai lima ono ai sa vali fitu ia ua ngoto mai fo la ia mau me pongisa I le nei vaenga o le lalolangi o lo tautu atu I nei le ai o le matafa umi City of Long Beach I sita mai vaenga lava na Long Beach o ta ua o Signal Hill ia o ina o lo ia I lo matu fale ia o lo whaaua o pea o na o tautu ina tuai lo tupa ia ma lo tu ma mele a ia le temitu te whaalo mai pe kau tamu whai e pos le tatu pe a pisa la titi ia matu whaalo ia ona o le lava o lo tu sa o atu I le fale ia tatu le abunanga salo se temi o le tau o le oktopa ia pe a pule lo fale atu e ta ia I le soifua ma le ola ia o mafo ina ia le talitolunga nei o nanga talu mai le palu tau sanga utuana e mga amata mai e maua lunga le tau o le amata mea I le o le manuia fo I na o tatu wala uma ia pe e whapena le amatanga o le tautua mai lau nanga lau si ufonga o le tai au fo mai ia le ua yaso na amatei nai ia le nei au nanga I le tausanga afe I ami lua afe sufitu tausanga le na moa I amata mai ai ia amata mahalia mai ia si ia matu o mai fu I le nei vaenga o le tautua ma le o nanga e wala wala whafonga anga Samoa ia ia le tatu malo masani o le itu lai fitu ia I matu nei ia masalo po le tau sfuma le lua I Sydney au se o Brisbane ia le fionga ia e I tau ili ia pe atali tu la fitu ia o le tatu malo le na o ro iai I le ia soru te tasi ia ona nei le ato e tolu lava I tu malo
toe tolu lava i tu malo ia o lo toe mo le final count ia po le recount o lo whangasoro nei. Lea whatoa au matu le tu malo lo to whanga tu mau. Tu mau tu mai tai o fia me i le final count ia na lava lau tu mau le sui o le sap e atua ia le latu tolu ia le lua o le lela ua mai ala mali pata i tu pa ilunga tu mau fo i le sui o le fast o lo ia ilunga le toe tolu la toea o anoa maa lua le iai ia le sui te tai o le HRPP o ina ia noa maa lua o salenga tasi ia mali pata i tu pa ilalo toe tolu ana o lo toe ia le final count o le palota o winga lai mai aneia leo te ananinga tona mai anei le ita le whapo le ono i le teimia Samoa ia ona ta pena e lole ta ono winga expect la tatu watunu ia se mali lenga ia mai le au le malo if not tonight maybe tomorrow ia na o tatu matematenga ia e tatu tele o mautinoa ia po le atonu se temi pausi tala na mai ana po ia mai tutonu o le tatu se tasi fo'i o le sa fai lo fai lo tusi le tatu wan fai salo o le aso faraile ona stofi o tu taiao se temi taiao o le mai ato fiai ia nisi fo'i o le kabineta ia na ta penaile mo le vai so fo o le mea lo mautinoa e le mawhaina filifilia ia le tamaitai i ato i le to ono tamaitai to activate la pe a mai a umani whamasinonga o le a tauina ia ona to activate fula ia leo se full pasene lea to ono ai a me mautinoa lava la muni mulita ia e tau lava ona to ono ia ni tangata tamaitai ni sui tamaitai o le taimile nei o lo o to alima o le sui o lo to fanga e fionga i le safapito fia me o le sui o ai foi o safata numero momua ia po le fionga ia anapu seve te i fui maono lua le na tolu ia afamasanga leone mati masame ba ili masame leone afamasanga leone mati ba ili masame e tolu ia ina to fa ia mulipola ana rosa mulio wa to fa ile na to lima ia to lima ile suyo fale alupo mai afu fale alupo tu fa tu mawina pere no for to metai loia ia au tima le mai seta to lima lana le ua iai i le vaenga i le tupa o tamatai a to ia to tasila le sui toea o le toru le lute le la filia o le tamatai o fui mapo au mai lo to fanga o le tamatai o e fo i to nu mai vai monga fa ia ma le sui mai sa tau sifo ia ai fo i alofa singa le ngalo ia te uri ngom tai o sita mai ta ali i male manu alofa ai tu au yo to tolu rana le pe e vai le la tam pai e pa nga i ele a fo le formula fo le na vivisi fo tatu ia le lava ua mautino ala petila e yelo tento nunga pe afua i lola palota i tumalu e fesito tele o vai maunga to e fesi mamau le ba o le tamaitai o tonu male momua o te taritonua e to e manu malo mai i ali male manu alofa i le 10%. Io
ia pe o si tinale pe o le tele ni fa ingoe tangata ia 10%. Ia tau te feita le 10% ali man. Ai o lea foi o to e tilo atu pe afa pe tu ngalue ina le i pasene. E to e man malo mai ia li man. Io e pe afua i le ingo o fare palota i tatu ma iai ia masita mai ta io fui mapoa mai loto fanga ia ele te tonu o fasi ia io e wana una malava i la tu la no ina fatu tu ile tu sa mutasi ona ole te leo la ngava apu le to mai pa pena po ia tonu ile tu langa ole komiti me taua o ina me tau pale a onga ia tasile sui le lei e mawhai ona tu le mai pai ma minista o a onga e ana tu le mai o le tamita i o tonu ufa moli ia e pai funtatu wa ai ile tamita i o fui mapoao faina fai ma minista o fa masinonga ia o tatu wa ia ma fu como fai va vale e pe o la u le calculation ma lo titilo atu ile lola pa lota e tu la i mai ia le tamita i o li ma manu palofa o le sui o le HRPP io ia o le tulanga foi le ua tatu ia tu to tolu nei tu malo salo pe to 5 minute ale lava ua mai ia prediction to tele le o le mela tamai ale na lafa mo sa ia tia to tasi le fast se furma le fa ia le HRPP te tolu ia te tolu mai fo ni me sa wale la to tolu tu malo itu o foi numero lava na o ia ia a se io tatu ia o le fuila mai ele sina Tomasi o lana peti o tonu o le atu le mai e pe no fai atu langa atatu ngarue ina fa pasene e fua ile fa ingo le lola e fua le fa ingo palota io e pe o na e o titiro ia ana tatu talo ele tatu e fai fa uma e pe o le tatu na ono tatu fa ta titia la ia o le tersa o e au mai ele pauna me o mautino ele vave activating ia se 10% se ia vanga nala ia ua maea ia pe ai fo ia ni tangi fo e fetangisi ele au tangi vale e ole si la le si ta ua le mea fo le au tangi vale ia ole atatu ma ai ia pe fast ia pe HRPP ole me multino la ia ele se tangi ia le sapi e to ia wa le to is sap ia me monia na ona le stala to e ese esa pese na uma na le stala to e ese wa wole ato se to val to atolu ia ale ila fo tuama ina uso ia o manino afirme ela alu ile HRPP io ai mau ia ma para uma venga titi mai io ia o te tariton leanga apa pe totas e mo o mia fo tatu numbers ia mole a foi mole 2/3 o lo winga o le tolu lima le foi numero tatu te baba ai le meo le 2/3 ia na ona papena pai o iai nisio o tuto tasi o paro ia le o le tuto tasi pe no fai atu o le sui tuto tasi mai i le tumalo si umu lea ua malolo si to ina o tu ana si lea ua to e pa u ia ile to ile final count ia le la tu la mai ai ia ai foi ia palongo kapeli la ia ole e momoli nei ia como ise taimi ole vai asone if not today tomorrow
Yeah, before Friday. Stuff yo out le yo ores farele. Aole ola o ile e so soani I sui te to tasi o te mine. Bai. Oh si palongo tua yo na se lau filinga na pai. Yo e mo I fo ia o ani upu o fai. Se e sili ane alofa. Ava ai mai a o tō o atu ma le moni o le salamo talu ia pai unga se na pai. Ele oni ele whaadwa fo I se le pia o le tatu ainga pai. Patui au wala e uia. Yo e aua le tutu mamau ia o le sosone pia tatu po kalame. Yo o ile o la sili o na mauralo. Ito si mele ngai o le wala lalo fa maru watu fa malie yo o se ia o ia li ia mau ia fa pena ia fa le mavenga wa manino ile o ile tapipi o ia e matua mautino lava ai le fie tuto tasipo mautino lava e le fie o ile tapipi e le fie tuto tasipo ia o no vinga me la na le fa ia tutala se o le fa pepe o le la ngona po le ai o la fu tangata I o le laitu e monia o faina ai sili musan no le lo fa tangata ia e lo fa tangata ia o ma se pale a onga o uma o no to te pena a paia na tutu tua o tinga na mal au tu mai ia tu mai ia na o fai o to roto o fai o to roto ia le ala o tatu ba ai I le tarifa di ali na mele tua to ulu umar to se puro minister o le tarifa di ali le o mai ia a o tatu la ia o to mai pa tasi ai male au pai lau filinga nei a o e manatu lo te fisi finga te lo nga wele lo fortata e tupu ai le nga lo fa ia ore na o le sui mai sala fai ia le li o motu pua ia o I fo motu pua e ivas fuiva di selau pa sene lo tartonunga e agu le fast yo o le li o motu pua ia o siona tua o lo mato ko I sawai yo e manino ala motu pua e agu le fast ia o yo no fai atu o lea e whapea ia whanamawenga ma mau o tele o mauti noa I le li o ifo ia o I le ngore le atinu o tele loa I le atu o te maninoa I le kakei alu le tapipi I le tai fialu le e le fie tutu o tasipo isia e le langona ise leo rona I tumaro Bela ia na tau tutu atu e ai masoto mga pangafa apio no fai atu e le ni aitu la uli mali to malato se o tangata tumu le alofa tangata tumu ia sa o le awala e ui ai Io se engalo a leita, engalo a se sota le fia. Pe ava ai mai, o alu watu maloto ua moni de salamu. Ua to e whaia nisi me palea whapena I le lumana. Tatou fo yoro tari mai. Ia, se tatou le tari uta, ia tatou tari mai, ia I le e atu le whaiva ai lato o asa. Ia, te lia. Dia male ia o samatu fo le atu lalo fo le lava le male ale me tatu te vai ele uruia le ausoia io awani I fatau te manatu malangona le nga sa o se le pia
ta o se le fia o le tatu ainga whaupai. Ia pe a fualapa i mea na tau whaia ma tau uia. Ia lela ua e ua tari mai tau tu malo e toi au mai o tau. Ane au mainga o tau tonu. O le mana o au i tu malo. Se ia awane i misia i atu ia o tau. Awane o tau tatou nofo a o pisi i le malo, maisi tu malo. E lufi i te mau ainga o Samoa. Ia, ia, e sopi e tutonu. Pai pala se penga ia tala fia ngai. Wa ole mea le ua mautino negi. E ngatala i se pufa. Ia fwe numera ale toi toru tu malo e tutoi. Toru tasi ia le tato wanga whawhai e whatutua i le tu samu tasi. Rono winga. A tifa i matua toru le tutoi o le toru wha. Tutoi lo le toru le ale sa. E la anu le si le hita pipi i lo tua. Ia ai tu sa me merito lo le. Io le atinu ia ma le atinu ia ma falo marenga. Pea ona so atu tatu pokala. Uia i awala i loa ngau ai le. Uia ile awala i loa ai e oe o le tangata ua moni le salamo. Te le toi whaia. Aua le ieli langona pu le pe te whatau te e i le tupu e si alofa. Le o leu tatu o toi o tai au. Tai au e lau ai ma le lope te o sau tai au ia se male lenga. Io e no winga e uma nei whaitaunga no winga o le expectation na Samoa. Maybe not. Maybe sometimes in this weekend, le weekend ni ole a sawai se malilenga ale ao le malo e declare mai ai ia le whainga whauwhai ua lato o sia le point numera patu ai se malo fo until next week ia mpatau to e loa ia se malo fo ia na whangaso ilo te tatonu ile o toi iai le whainga malo te minei mo whatatari se uma whamasion. Lea ua iai le foi numera ia lua se futangi ia ale au kangi vavale ia o lo faitemi nei ia si tatu tali ai pe o le tauta penanga lea o i latou o lo whafonga mai lea ua manu malo mai ia latou tu malo e leo manino tonu o fea le tu o le ao iai pitai ia pe o na ufaiatu o le fautuanga lava ia ona o nisi o latou o wompa angalilei io ile e foi ni me portiki tatu te fe vai e matatu fe ese e maurunga lava le pa ai lofa le o portiki ana nafi au tatu maftanga tatu talavou mai tatu mafuta te mafu angale na tau so se manatu ia matulanga o le loyo lava le metau io o le loyalty o le mesili na o na tau ia pe au tu fa mai o fia mera vai e chapipi o le uso fala mavai ia pau ar na o fautuanga ia pau ar o fautuanga ai ni fo i le tumalo o ai ni matai o ave oi i fatu tu ele ai tau na ia o male loto o ato toa io le salamo io in fa le tu seta tu te fa le tonu mala le ai ase si tatu o ato to ele o ni io o tu la fono fe o ele tu la fono me time persia io talo o tu la fono ai fau tatu van fa fai tu soloia tatu ela non fen soloia tatu tu la leanga ile mawalunga tu la fono ile alo fortunat io ele fa peni tu la fono talano ile le lua vai todo neo constitution tu la fono ai fa ale vai fa fai e fu e lunga leanga le leima le fa tanta
ai maua vano maua lo so se sa pai fatua ele te lia ma fa tai vano ia ma anga ie loe le fu se mele fato esse pai ma tu fai fato esse le fai fato esse e o tangata moni le maulano le loto ma le yo ile o ni tangata fu o tangata fu ava ai mai wo loa watu fatu ese ma le nganga sala mo fa ma so le nga wale loto so ai o ni to faia o to faia ia tu langa fa pe ese le nga le la o le la mona le leo le na anawa auto ma mafuai o na vis ina o ma temi le se leo la mona ale mau mai tala o le nga I le na fai mau tu tai o mau se tu tala o fai se tu tala talu na uman pakota na mi o le ngana mai elu o fel o fai new sama sa ni fai filosofia le nga te tau no io fa per no o le se nga o me le temi ni o le lava active io o le active until e fa tau ai ia le malufu to te tau lana fa wau ia la tu tiute o le o mai fai mai stala o mai fai mai stala po o to male si mai ia no fon malelo so le pong sa le langi I mene le fu o tiro ia le to ina to ina mai le fio ngale pa le ona ilo lea o la tu lo pau o le mele o tatu ai e te mine I to ina ua unia pe wa atui le ngata ina atui I le fa ai constitution por fa vai tu la fono fa vai samo at the same time wa atui foi ile atua e o me uma o le winga o le tala wa atui le to ina ona le talia ina lona faia in a sa ili ya vanoa wala tu o le upure ufanga ele HPP o faia ina le HPP ono tu fanga tupe yo ele o lava la to crown si ave me famsino langa sa mono fa longo na po se por kalame fo yelang no ina ia le HPP ia study na fatar no mai ai io ia tamai tai fai news fo le ia ai na ta uaila o le manatu le io fono toe ele io o ia le final count le mele o le o tau fai le HRPP fai se fainga ina ia toe fo ile atunu e fai le general election ia a fesili o grounds le lato e fai lo mai la tamarupo ena pukana o le o ta pena lo sute ave against ile fai lo tusi o le fatutu ile tu samu o tasi ma isi tangata tu na lato o atu ma tam fai so sofa ia tonu au ia tu la fono o le uia o tonu o le me o fai tawai ia le palota ngata foi lai na se le mana ia pe o le te tala no atu I me au mai io o le te malama au mai pito tasti la vale fatalanga ai le lelo o tu no I pano lo me foi tatu vanga ma plan si o lo plan era vanga le io le foi la tam fai le lo sute ave ia ile suite tai pono le tatu vanga ia po le fionga po le to fa ia to lupe como nuku ia on semo ta ua foi o lo o masalomia na watu ia le tofa ia to lupe e fa suava ia pe o me uma ia lo tam fele vanga fabricate ia lo sa ona tam fe fabricate ia ni moliang io le mela o le la utala no mai le vanga ma li la no farmo ia le au fele tioi ma le suite tai
Mari ta mai tai fai news ro na au mai ia tala mai sam. Tene lopo fa se tangi ele. Ale tangata tonu o le sa fa tonu komesina. Po ua i o e ina komesina i leo leo. E ono ta tau na fai. Langa o i le ki martatala o le komesina o whainga palota. Leanga o ia na tau atu iai i le whailo tusi. Ia marasui te teifono. Le mea si de no te whanonu. O le no forma au mai a tau mai ai ia le tatu. Le ala fai mai e latu whaasua va ia le sui te teifono. I le tae au o le asusa, o ai se si la latu le tae au po. A le tau te wharonga latu e tau whai, watu le mea ai scrutineers a le i latu o le wanga whas. Ia tau whai sui le sifi initiates. Ia, to a tatu whaamau ni ala whatala ia. Ia pi o leo tala talatu. Mea na u whalongolongo e na po. O le, u ta whalongolongo e mona ti, ngā ruta roto. Papea, soli, sili ele ka pera o TV e koe mai e koe fua, u ia pau pau. Io e, au ta ti ngā la wala. Ona lata i tati tilo, they are false allegations. I lau lea tipu tilo, ma lau lea mata mata, ma lau wa ai. I mea ua whai ma whatatia e nei fo i tua inga tangata. Ma le lato pe o le lato tua inga mawa e lava le olo iai. Na ua manu malo ia le fast. Ona o tufanga tupe. Ele lava ia crown che fua iai alato o whapea mai e le li o mai foi tu le epa i teimi o lato fontanga pau lava lea o le mea lato te wa ai ma le upua lava ai mātou te le nofo i le mele ma e feo lolo ia le 5 tausanga taruai i le mele la tatou whiro ia ia le la tatou mata i tuwina sa mo lea ua whai me feo lolo i le 5 tausanga taruai i le 5 tausanga nila sa mo o ai la lea la me whatupu ia le meo me singa matuna whapena. A whai no whai atu e masane no tara noa tam whai contextualize ia le tala noa i mea whai am tupu mai le mea le no whatu ai so se tangata every winners e lunga o le e o lunga le tumtum e nati le to e aina le to e tilo mai a o le nature tangata whai ina lea e valoa i lunga i le manmanu e su e au wala e whaaleanga ai le tangata ua manu natura na o mea ia io e so le ala ua tatu no nufo sa mo male mautino e o tangata ni e whatupu vevesi ai tu e turn around matusi le 5 ua vevesi sa mo una o whatuatua i le atua sa mo tasi le ata mamai ia o winga ia le meta ua le fili e sa tani o le ngata e mawae lo nata mai io e i manu vai fa na foi farono ne le mea e tau mai le ngata pe foringa mai la o le ngata na fai ni vai pe fai tau le ai le ala fai mai o lo fasalanga e te solo i lo mana meaning lo winga la pe foringa mai la o ngata na fai ni vai ai o fai lo fasala lo winga lo fasalanga o solo le poto o le ngata e tama fai e mimilo mea le ala uta tu baba ia ua le longa se excuse fai e tu le epa malana mai e le lava le latu peno fea tu oa apsiri oa crown se fai e ia tu tangi e fai pasi an mele o mai tu pangatu e le mfentiptiro e alatu e fia ne tu tufanga e fia ni tupen to fa anu tufa to suita wa na ua io e to ulu uma le anga o lo to mausa le a o to tu lai mai i le tofi o le atunu
Io, o tau o lau tau wa mionga le na fai. O le tufo tupe fa vale ai ia le atunu. Mena na leina ia o tau le hafoi. Le 2:30 to tu le mai. Ole na. Ma fa pe ai le atunu tato wori ta pipi, tato wori ta pipi. E fai ngofi e na tina e tato tu malo. Ia. Ele le ia tato wa vai to e ne. Le ala mai fai le la o e abel court. Pe pese ai, pe pese. Te ino ai. Pe pese ai fe mai a meo lea. Tu whangatu, pe va ai e matu te le tu mamaina, va ai e le matu te le. To e le liu me rola ia lea. Fe mai, o le fast na. Ana le tu mai le fast. E le ve vesi samo. To vai o to mo le ngata o le manuata mai. Poto le mo le ngata. No, mai ana for linga i le mele to e le liu mai to e turn around na fai mai. O ai le fa besia. La uli al malito. Mai fa tutu i le tu samutas. Samoa si sila toto ale leila o si sila. Ona e motino e leo le tala le fai atu. Io e. E le ai masesia o fa tupua i se meo se o la tone. Talu mai le lua o lua tas ina ua fai a ina. Ia foi lau tatu toi va ai e. Wai le uto inga ngana ia latu. Tatu oe ave le whamsinonga. E whio lolo mai le 5 tausanga. E oe, o le 5 tausanga e tolu tausanga ma riva masina ata ape. A o le tausanga nei, e li ato se tausanga. Leo a mai whape. A le mari, e mai whape na. Ia, a o le tausanga leo ira uri ia. Ia, masalo e li kuma mai whape na tana tu le pa. E langa atu lalo. Langa atu followers. Vaiaso. E lua vaiaso. Pifu da vai mea tamiti a onga yaso la tasi fesili mai i fa ya onga ta wala awa tu dalo io e ai le leia ona o toe papa ia i le mele le leia ona o toe papa i sa mo le mele sa mo o sila to ai ai o i tonu wale vaenga le olo be vesele atu o ai tonu ia le vaenga ma le tangata o lea e mafua ai ona io e pisa o le atu. Tu le epa malatu. Le fui la o le loa le fai ina mata. E la tu te le talia ia soli. La tu te le talia ina le me tau o le fulisia o Samoa. No mai no le fai mem tua te ia. La tu te le I didn't even expect. Wai tu inga tala fa vale fa pia. Na o ama le mautino a foi la tafesilia tu fo I Samoa. Fesilia fo matu ai so lali so wa ai mai elo. E mamau ale malo al fast. Mai ele amatanga. Mai ele io ina wa fu mai I el mele Ia rara le si tala la fai atu. Nala le si tala la fai atu. A le mele le o tupu I le vaanga le. Le foi lau amatana mai ia la tolitio ia I fafo. Pai mai ia le pepelo ma pepelo mai le atu. A wau manatu. Ele leia on tu sa o atu se tala. I le toi ina lea. Te tauna na malolo. O tau ona e malolo tu le pa. Io te fai tau lia fo I ni mea sa faia I lalo o lau tainga. Aisea. E te nofo matua ia le atu. E te nofo matusi mai lo 5 I le atu. Ane ufa maonia I lopa uno na lua. Le usa o I upo le atu. Ua feo lolo le mua I lo na lua. Feo lolo le mea na tupu mua I le mea lea ua tule mai. Matua I te I arto ina sole. Matua I te I lava arto ina. Te I tue malantama upo, te I tue malantama suite. Te I umama le vanga.
Ia o tau loa. O le tali le nā ale atunu, ua avatu ia te oe tula epa. O le tali fo i lea ale atunu, ua tu watu ia oe fia me, i le lua fi naunga, ma le la auli le mari etu. Nene i o tau manatu a ina ua manatu atu le epa, ua tau lau o wha mo i le mena tau mawhai ai, ia wha ma lepe le vaenga. O le wha ma le penga le tu le epa ma fia me o le wha tua i le atua samu. Na tupu te le ai le alofa i tangata o le atu. Talas mon iar talana. Ioi. Se vai i mo meo matawhale i whafonei. Ele i whapea. O le taimia na ta ape ina vai i le lo lofi mai o tangata. Ioi. I le lo lofi mai o tangata. Ioi. Ina ua maua le tala. Ua. O tuli ese lau le maritoa ma le vai whawhai. O le tala mo ia lau tala le whai. O leo te tala no atua uni i Amerika. Pei o lea ua ngai mai tangata e o pongi i le matawhale e whatutua i le tusa mo tasi. Whaopopua e malea matawhale, whaopopua e malea. Pei o mea na o te tala no tui Samoa. Ia fia, leo whaopopua e matawhale lunga ai Las Vegas. Whaopopua e le fuwhina o mai lunga ai Seattle. Ua uman whaatu resi, e le fuman na o resi vanga tue whai. Ila ni meleanga. Victorville. O Missouri, se mau ia le fo sau le na fai nei ia le a fo pelo inga a lesi fo i matawhale i lunga i Oregon, le na fai le songa fo le no fasa lautua. Oregon, San Francisco up north. O ina tiofa ia o fia me. O tiofa ia o tu pa. I lo lua le tanga i mai. E ta tau ono lua fa pea. Sorry. E se le mele o mava ai tu ai. Ioi. O le tuso le o ma atui i le atua malona fitangal. Leanga isia. O tangata e ui atuai i le finangalo o le atua. Ioi. O le lau te lenga o le atunu. That's God's will. E ui atu i tangata. Ioi. Ai leo le nofo o tō whai mai o le lopera me o tupu ia Samoa. O mana avatu le kola. O mana avatu isi mea. O mana avatu i le o isi mea o le navatau. O mana tongi le pepe. Ioi. Ale e te ena pi fōringa mai le leia matu tapenanga. Yes, of course. E oki lau ko kapenanga. Ko aukia. E le valea na Samoa. Lenga isia, ta sia le va ai mai Samoa, i mea i o tō atu ma o tō e whaapelea i le atunu. Ele ni vale le atunu, ele ni vale Samoa. Iyo e. Tō te o atu ai i tala pūle le se ua o ona lole palangi. Ua o ona lole palangi. E ta sia le tofo ato ina Samoa e tau whavalea le lole le avatu. Le ala pe o tau te iwa umana whaitu ta penanga mana tu ana vatau marea. Lea. So si tangata Samoa te whesiri i tu malo uma e lima sifumatasi. Nani sau wa ai. Na ore tangata lo to leanga e lang ina tu le pa fe mele i mawasi suor matu ai. Ili i mawasi te afoi. Pe o mele na laungan fe fia po asuo. Ili mawase wil paelo ni ai ili mawala sia ya fo tangata na lang no ina tu le tangata na lang no ina i tu le o le la to la vale na mo so le mo to fa leang o le to fa se ai le ma fa ina se ai ta to ni e mala malama ile me alofa ale tu o tu ina mai mo na tangata pio to mo tangata a fa mali ina tangata ta pena le lei tangata lona atunu malona malo. Ai leo le pia mo o fale te tele mai sima mea. Ai tu fu ele tangata. A fai o fale fai inga ruanga. Na leo uso tu le valu de tai au tale fa
mana va fale atu fuat po ato le fale tele ala tau mono ari si ai ngai le fale o tau mono a le mela le ufai le fatu tu ile tu sa motas ta penna mua le loto I fale no fala ngolongo ile li o motu po ile na interview na fesili le ye yo to mai tai folo lilo mai apa sa sila ile poro kitilia mua al talia suito tasila ale o te whawhetai mua lava I na whamaite ina le nei whamenoi. Ia I la tōna urua I whamaitea ia le whawhetai kele I le whatuatua. O ina no roi fo. Tasila le tangata e tifa I le whatuatua I le tuasa motasi. Ia Oai. O moto pua. Le suitu to tasi. Ma nei ia o lona au mainga. Au mai le loto mama. Au mai ioe. O lona I tu malo na matua wha manu ioe ia na I tangata ele I pa iaile e pia na whai hatu tatu po kalame le amtanga so le ala na le o tun mea te tūrua e savali o le fon ele sauru fon wha vai e sue oe ele wha pena le whaingon mea tatu alu ave sau application apa pia sau tamai pa moa ave sau application te mana mien mele mana mien o Papua ni se waya ia mani nai moa mani fai amatai le mea se vai ai no fo la le fale mai fa lango e o mai ia le fon fa vai sa ili mai oe ia na ele na le fua moa le mea ta ue moa ele mo se moa a le la tapena mai ia le tatou 2 milion o ni ngalo le la au mai 15 1 million 1.5 e fua ile fa I tangata o le tu malo 2 milion ai pi o le ulango te si ai tu malo te tele ai ia for example pela a fainei ai te o tasimatu nu tasiana o ia malili mal matu se meta sinu ala la 2 miliona mas pe fa penane va ai e fua ile au fa inga o tangata pena o mai mua tasi le miliona e launga tasia o mai I tu malo uma ina ia se I tatu vava ai po le aso na tu le mai le la o uma le 5 tausana ia ele tarfia ngai le tutusa uma I tu malo tele le si tu malo pe fa penane fua io fua foi da tatu mo le monio le lopa ma le ma fe penane fua io Aua ni so na lo lofi tatu ma aiaru nei te sue tangata mai na tō mumu I le poroketi banga mai e lango no ina ia to ina lo tu pe no fai atu o te le ta fule le to ina o no le e ana no le fia I to ina o ana fai uma fai malele malolo ai masi malona le talia ina o lona to ila lo popo malona faia ina matanga o upu masani e sili le mua nai lo le lona lua wane le ua prove le talana e feo lolo le palota o le lua o tasi I le palota le o tato ia I le te mini nei o tatau na malama le finangalo ma le mafaufau tuila epa sa I lele malia le ngoi tuila epa whaftaisua le tanu atu ia te ore paisau malolonga ai aua te toi whaatupua le vevesi I le atunu leanga o le ke turn around ma tusilo lima ana le tula I mea whaatutua I le atua sa motasi I le whapea le atunu you are o oe o whapea I le atunu talu lo le loa me taula o le to I lalo popo matanga talu lo le malama I lo faia ina matanga feo lolo le lua oru tasi na fina lua ono patali lola ia le tausanga nei le an mele wa e vavaie ele I ono salamo e lo roto mwhapesole pi uma se mea mai le atua nele
a usanga te nela i le mele no winga pe o le o pe ia o wa atui i le tua ele tau mangeso se vai ngolo tino mtau fa pe atu pe ia sa o nele vai le ua le tu la nguna se leo fia me menino le fia me o le me fa le tua mele o le ua tali mai talo sanga ale atu yo ua tali mai talo sanga ale atu ana lava faia e sanga faia i fia e se vai lele a fai nei uma le metolu tasi sauma le a foi ma i foi sauma ma le o vanga tuto tasi tolu fa o mai ma le vanga fia mela o le lo na fia mela tu ia tio fo siwa a fai la o tu le sito o foi io le anila tala la fai no winga tam te tilo tolu valu tolu fitu tolu valu au le lava e angina ia tala fo ia le tai e le o manatu fatuatua i le atua samo i situa inga dominate fa pea e te taua o na iai tangata se toa valu at least e sa whawhai mai i le tua ngai mai mele lenga ai le pe o le mele na whai le ta pipi na tōru a tangata e se ave uma limas fast food valu fasu fitu no mai lo fatanga tofi lesi fake ia tau i o le fake obsession i tunga i pipelo le no fatanga no fo mai o io ai fai uma tu le pa tono samo umi na tupu mele fai si umi tasile mea fai si umi o iele fake opposition ne si umi o i foi na le loe tu le pasai le mali le ngoi le me ta o le tua oi o fea o iele sao ma se walu fa solo a toa lo to ina wa ma le pule me yo isa me le dominance what dominate yo o i foi la fa ba i tu van yo mo le a fa pe o ia le foi numera ta lia ma le fa tai ile tu isa o te tau tino tu la fa le solid as concrete le solidness le na iai ia le ta pipi o ka mata tia sole le ai se pe o fe tangata io he e fa tu se va nga fa fai e attacking le afo le marusi anga le na ia tu le o pe se kingdom fo le ese mai le kingdom mai a Nebuchadnezzar pe o se tangata o tama fai e fatu lo na ia kingdom lo na ia malo io e fua i lona vaai piu a mata na vaai maulalo i tama ainga a Samoa piu a mata na le tilo i ni milestones e o a mea fu e mana tua ai Samoa na mua tu lalo le fare taua fare fono fare famasino tu ai mea uma e mana tua ai Samoa mai i lona tuto tasi mai mana orto ina le avese the winga na tala the man tried to build his own kingdom wa la tatu va in mortanga tantam fai tu inga finga fa pen pa uma tangala aba ile malulu tu ale malulu io lea ua matua na sau va ai vola io o mai faila tu finga lotu le fia tapua ia il mela le final count pau ale le me o fai mai o mai ia fia uma e fai lotu mtua tau fa se ia ile tua so o le mtua tau fa valea ile tua mala tu finga lotu ia na mai ia le lan sa wele si di fai fi au de mata utia so le tala fai fi au na le o te ini lo fa longo so le la titi le me al fai fi au fai i me to teniti io
se vai le tu ngā white au sau ni ia tu ina e au mai e whaia lotu o la tu tapo inga ia whai. Ia. Ua le ai ni tala le malama ni tala tu spa ia mas whau wha tu spa ia. Ua lo te fua so ma wili paelo ma le. Ia. O le ala ua tele na langa i mana tu tangata. Ia ma mawai ni na ia na fo i hai ana sa wa whai le leila ni whau wha tu spa ia. Lele. Ia le so na so whape. Ia wala. Ia wala. Taru wai. Le alu le or vai nga fa failure au mai io tu na pa te au na io le o tama ia me fe ai pai foi fa tu ile tu samuta na ole a mis fe fia o ne ila tu e faile lot le ia o so swani le ia a tau tatal o le tau popoto e tau tatala nga o me fa portiki le o nga na le camp le fa yuta io i vai tele so le o fale a onga me uma le tu mai lunga fai se tatalo wai mo ia le si fai pule io o le fai pule le lo se la unga I lunga pula ile lo fai se tatalo io ile se lo tala le fai a le winga la io fale a unga ia io a o le tu mai fo le parota a ia fo I lona ainga te la sole kilo le camp le no ia ile melen matu no foi so le fa fetai ia va no o o lo ai tusi se la unga ma vai se la unga mo tele para uria o ala io me fai io ai sia e mumusu e tautala I mei lunga ai sia tu mo na le tau faleanga kala pepelo me pumo I muko la uri na fai tu role sau se si tu lunga feselo ai mumusu e mai lunga fai le lo na role a mai tu nga fai fiau ia sa mo more si fai fiau fa malaya ia le ia va ela si la ia le la tolo tu a matala e sa fai fiau le na le peace chapel na le ta ora so fa na tu si le fia ai tango ni tilo ile lau te le mortala na ai le talanga ile li I fa malaya nei fa malaya nei se vaenga fa ufai la tu te fa ai ngoina le ngoa o le tua I se ngoa a tango ni te vai masa ili me mana tusi it's out of context oso me ia fa malaya Pua ile tusi ma le background o le tusi tau tala noa iai wana. Tua le make sense a? A le mafuanga o le nei mea Se se ofisi mako roku, fai ulotu, fai se mta upu e fitau nua nele. Ia no foron fa malaya. O fua I o le fa malaya. Samoa. O fua I o le fa malaya le npei te aura. Ia ua. No fetu ila ia. Au aleni fai fe au tu te loe pe a to fe fe fo Italia pe au la fai ngaru yo ane o to mai to no van fai a pa pe iso to tia kono e ma fai na e lo fai lo wa ma na ye mo ma na ye mo yo na ai asi tu sila la yu te me o fai me le camp la fe termine ma na ye well okay nice pese le lotu tae au lima o tu tilo tu te mia matu ni ewe ni te tai malama ewe pese le lotu fai le morning devotions uma o tau malama vai tu ia fetso o ta ile fe au fale nganga ma le fe au le tino o le ale mea ile na fa fanga o le nganga fa marusino fafo fai le sumpa fai exercise isia le anga so fu malolo ina lo tino le leile o la fale nganga e o la fo ile mafofa ia no e rola ia le tala noa ia matapena o aile minista o aile me ia na me patino na ia ale tatou lo ia ile tu te ue o se pa olio ile tu te ue o le pale mia filifilia ia Ka mena sa mo e tau pea ono tatou ai male tutoa
ua te le lava se o leo tuno fai atu. Ua tautuku ro talofa i le lo matua, fia me, io e. Ua ngalo atua fia me, ma le tue langona se leo. Au ila, a lea ua pe ua nofo au mai ilu mai I under the spotlight. Io e. Nare winga lo tala. Lewa au mai sa o arto ua le under the spotlight. Se tilo le leia I ai samo. I mea ua lepa na la faufawinga. Against to somebody that they really don't like it. They really don't want to become a prime minister of Samoa in the near future. No. Ato near future fo yo leo ni tau sa sia tu tala. Io e. Ai ole mea taua le na Samoa I le bai le ba ai ma le sila totoa alo tatou. Ua tatau o na ngana mai fia mea aisia because o le malo o lo ia te ia lafa. I le taimi le nei legally o ia o lo ia le malo. O le whaina ngana mai. Ua le mawhai o na ngana mai. Aisia. I wafu ila ia. Wafu ila ia. Le la ua mai le ngai o tulepa. Tulepa le le ia lo whafonga mai. Iwe. Le ia lo whafonga mai. Se I ofisoa so ni atu I lo mawhau. Iwe. Mai. Le hale mawarulunga o whailonga na iai. You better hear me now. Iwe. A whai o tangata tamai. Alongo le mai. O lotua ia pea o le ua e ita I ai, ma ino I ai I whamasinonga. No fesilia, o le a le onga o whamasinonga ia te tau whai etua, I ai le lauli le maretu. Lea. O le a le onga, langa le o lautana le o lo abe. Pete nofo ma threat mai ia tangata ia I la tō e lango ina le whatuatua I le atua Samoa. Mautala. A whai nei ai a whale tonu la uli whamasinonga o le onga o le tune mai. Whewha I uto. That's a threat. Ioi. E tele o sona tu uitua lo fina ngalo e te manatua ai. E ai o Samoa whafonga lea e Samoa o lo I Samoa. Ma Samoa o le wharongolonga tu I whafo. Malo lo si tele lo la tu loa mane malo nama. Tu la fono atu ti tele ne. O le threats le si metu lepa. Le si soli tu la fono is a criminal. Meta ua tau whamata. It's a criminal, not a civil. Whengai mane tunu nei, tele o doa tatu o tunu upo le hale meta threat I a tatu Samoa. A o le tele o au saunoanga, ma o me whai, ma e te nofo whamatau tangata o le atu. O le whamatau whato me whape abe le whamasinonga. E te toi whai al mele o avea o le whamasinonga. Look at yourself. Look at yourself. Ua whai mautou mausa na mele. Ta toi abe le whamasinonga. Abe le whamasinonga. Abe le whamasinonga. Ngā o le pepe e tango atu e susu mta susu e ero ma le pepe. E ero ma le pepe. Atu te lona tau sisili le mea ngā le vai e mo le tamatiti. O le mea mua e whai le mo le pepe pe a ina ua ese mai mane mana vorontina. E le ese pepe pa uma I whafongungu. Me mua te wharongo lo tangi. Tangi, e mawhai na wa ai ele au whai tau o tu spa ia. E wha matala ele me ta o le selfishness o le tangata. Aisia, na pa ima I whafo tangata soifua le lalo langi le tatu te iai. A pataro vai malima. Ea, e
tangofia lona tangata fou e lē ua fai ma ona tinā. Mena tangi le ngata ua pai mai i le lalolagi o le signal le ta'u mai faafetai ua ola. But at the same time le va'aia i latou le au su'e ma le ausai fa'amatala i fo'i nā le natura ala te pesi so'o le mea ka'u le nature o le nature le tangata soifua selfishness e tangi ia pa'i atuloa lona tinā e fa'anānā ia. E winga na ai le fa'apena la le mele tu le pa ma tatou ainga. Taua ona va'ava'ai lelei tatou. Apena winga mo le pepe e susu atuloa e mimiti atuloa na tasusu e le latu se sua susu. E loa, tangi loa. Le mafuanga. Ina ia tango atu lon tina a le to su ia ele sim tasusu ia petu va ele si fon susu pe fa peles ele susu le pepe il tina. Ai a fa pe ona susu lon tina. Ia e te lo fiala le tina, lo winga lan tangi ia su le susu e tu ia. Ai a fa pe o fon susu. Ia lo winga o le mata susu lo ia le o le le tafel ia su le ia. Fa pena. O winga na mo pepe tangi vale. Pe a o ina o tatu vava ai tutoa ia i winga o mea ia tatu te mata ia. E pau na ola o la ususu atu. Ai te io o isi e tatu matau. Ia pe e tultuli loa lava whapenare la ngona. Ina ia tautuana. Tautuana ia le tatu tula epa ma le paenga tatu. Le uta via voi le la o manino le la tu samo uma lole mai mo usava no te la tu lo samo ai o tama nai tu te na fa tarina ia le to fa tarina le fa tarina lo uma to to e amatani lo por kalame to wai tu malo la to ya o ale patai tu paila o anoa maa lua masalenga mua pe o pauna i tu malo i tu toi o maloa le final count o lo fatatali ele atu le ala melu tu lai mai le na ua mamau lava ia le manu malo le fatutua i le atu Samoa tatu tartalia taiao le sofarelia tatu Samoa le stonai ia po le asomfua le nava iaso ia o le atatu whanoina ai ia se alanga ia po le malilenga e malu ai Samoa. Le ngona le malilenga a leao le malo e malu ai Samoa. Ai leo se malilenga e ta ape ai Samoa. Ia le na tatu whataritalia taiao wau te langona o nei le so e mai ai ia ma tula mai loa ia le tatu whainga malu fou o i la tou o lo sa ili ai le ono sui o tina le manino tatu tula fono mai whainga palota talu ai. Not this one, the previous one ele patoa activate tina ia pe mai ia ona uma whamasinonga ia pe ai ia di whamasinonga o le atu mai. O fia mem tu lepa. O suisi nia i o le pale mene a Samoa. Na uru fale fia ia tu ina ile tasiva bartasi. Uru fale tu ina tasiva bartasi. Lona winga ua fa se puru ma le fa tau sanga o le tu ina. Tonu le pale mene a Samoa. 44 years in the parliament of Samoa. Fia mena uru fale ile tasiva varu lima. E varu tasi na uru fale ai ia tu lepa. E varu lima ia fia me. Ono winga, fa se puru tau sanga o fia me. Ola ua ia tangata pita uni. Ito tonu o le pale mene o Samoa. Taro fai wai uvale lo la umi
le la soifua fa umi tutonu on pale menyo Samoa. Ua wai wale. Po oa nisi mea o lo tula i mai. Wai u vale tausanga i te tele na i tutonu o le pale menyo le atu. Esia, langa lela enda pa pea. Ua i loa tu le atu nuu meo ngā luenga fau wa winga tau whaleanga. Ua whepulafi matau Samoa mai loa i talo fai le long service. Wai u vale. Wai u vale. Aina i vale taru wai. Taru ala ua. Ilea. Ile le wha mamuru o tofi ile whaia na o la ua Samoa. Ile si Samoa na o la ua. Pwede no whai atu ile na se toa tasi toa ruan tangata ta pena ile tua e ba aia Samoa. Fau masoloi tangata ta pena ile tua. Mō lana Samoa. Ioe. E sao e pe se tala le whai atu. Ia na, se vai. Pa se furu whātau sanga o to ina. Pa se furu tau sanga o fia me i to tonu o le pale mene ma le pale pono Samoa. 40 and 44 years o le mtua tele ar teimi. Ai a whai a nele long service lea. Ai whapea lava le lau whatpui lau tongi tu la fono, lau molia tu la fono, lau whatpui o oru. Ai a emo e nila lea ta. E wha uma le lua karia wha pale mene i to tonu o no whanga ia. So lele manaia. Ile manaia. Ioe. Ai ala na lua paila i no whanga ia. You asked for it. Ioe. You've been asked for it. Ioe. E tinga lavan whaiatu ele ase si o ruane te o lau mei o lea malea. Moria le la whaila tangi. Momori tu la fono, momori. Well, matter of fact, e tangata rau te tonu whapipui. E le ta tau nei te tonu whapipui. Au le amen whai. Valia o tu le paleta. Fea ngai mau leo nei lau control. Ioe. Le ftua mtanta no tu whapea. Ioe. Loa na e whaia melea. Le ngata na whaaloa lau long service tonu le tu. Ai filongia lau long service ma mea leanga e te whauwhawina. Ia le ngotano sa o pia te o to ina. Apa ni no pese mai ari te mi o le au yela upo kala me fasa ile male. E te mu. No pese tua. E te le to e whai oe matai tai o Samoa. Ioe. E te le to e songi i se whai oe matai tai o le atunu. Not even for me, but for me should be thankful. For me should be thankful. Ioe, aisia, wa pai ai ile whai ma pare mia, wa leva na tau fiofi tu le epa, under his wings. Lalo apa au tu le epa, na tau fiofi e tamainga, le afa finia le tamainga. Aisia, mosu le to ina le, ia. Len whai me to ina le pena mas. Ia isa min style ma vai mai. O lewa nei lalo apa au to ina sia foi lo matu. Na le fa la va tau sanga ese to tonu le palmi. Wa. Wa avea le palota le ua umatu nei. Le u tatu o mai ni iai. E te tau na pupula i o lua mata. Whanongonongo le mai ia tia. Sa te tau o na pupula le lei o lua mata. Tuila epa mawhia me. O au lua tangi ia te rufa mamoeto e tangi ia i avela au. Le eise sori tu la fono i ota whapea winti e. Le ai ma soli tu la fono. E soli ai e ioe. Au leo to e api. O le mesili na lema. Na o a lea ta mali i to tonu. O le sela.
Tau avea I tutonu. Tau atu foi ele ngata ina mai. Tau e atu foi tuli ai o ile whamasino ile loie sili. O a conditions ole pay ole nga pay le. Se mai le hanga ole mea. Ole wa umana pay mai without conditions. Tau o atu tuli. Ba ai e tau o na iai ni conditions. I atu tusa mai si tangata. Alen whamala le CEO. Whamasino. Le sungat pali John te marilang. Le ai. Io. Tutte feita. Tutte feita ina o release ia le lau del malito without conditions. Bail without conditions. Tatala I tua e au noa mani ai inga. Tinga hai tau loto. Tau woa tuli a po. Whao popo o ma mea nei ture pa. Le wa tali mai parota nei. Tali mai io sa o erta la faya onga tulang ruan matonu ne yaso io tala titi fa io sawa misi rosa ta onga misi ta tu sasa ta ita fai mai vai oi morta mai titi e sauda songa fua awao mo sina me papea e sauda solua a le faru papea sina me telo o le so lulu papea e o ane la sofalei o fa aperte le o le metio o le pape o sa o atole au faiao which is very true fa pena uma mele tatu te vava e tu nei e le tu tusa la man me fa popo e umani fa pui oe ai le fa pui tangata le e le anga e le loto ia o le fa ia tutala la sonno che tu e tatu tali ai ale ta ape ia le famsino matala le legio le famsino io se ia vanga na foi la o manuva ni si fainga mali na sawelo tali le famsino ile la winner famsino o le manongi le mai io ale merna tu le pasai le io ma firme na ia os students foi fa fon le mai io auane io rua toe a beani tala fa pela faia rua tangi la rua avertura fono la rua avertura fono la rua ave pai ma la fai ile tura fono isia le anga ole na su ene o le altura fono le te la le modianga de la rua fai le tata o ani soringa tura fono o le mata umatu sa mo le atu no tele o ani sol tura fono na fai le la auli le marito o rua ina ia e per mena na fai atu ba ai se long service I umane o I umatanga yo fase furu fata usanga o tu le pa tono le pale mena le tu fase furu o fia me ima uena ta usanga tele ai te wa endai e sa fai pui pe ta silva yaso pe lua vai yaso pe masina pe ta usanga sa fai pui o po na mata nga a toilonia o nei te usanga tele aisia leanga o le foi le ngata nei upu foi e fai mai le tala le atua ia kaino e te loa so le tangi mai le toto la o nei le lo uso a pelu lele tangi mai lo toto le a nei lava e te talapelo te kalapelo ia fika ngisi mai koko le ni nata su e ta loka tangata le ta tauna loka ai ta fao I la tou ta tauna loka oi stui papa stui oi mama me ma papa stui na uso so atu a fa pe ia te upo oi ia faia le ia fams ia le merene ia le tulanga o le palota le utula I mai e fai ma fale a onga tele mo oua. Ia fai ma fale a onga tele mo oua. Ioi. Awani I fatala le lua ai.
tasi ale lu vai le mele. Oi na fia me. Ni me fale atua me o vava ai atu ia. Vai. Le la o le langona le leo lesi. A le pe atili ai na fa saulunga io le lesi ali ile. Le malolo ai masi me to faleanga. Pe no fai atu va ai se pasu fata usanga i tono le pare meni. I umane sau fai. I patpui. Io I umane sau fai lau fast food fata usanga lau long service. I patpui. Papena po io mama me ma papa stui. Na ona usoso atua ia te uru. Io luelo. Le ta ua tere me o le salamor tangata. O le salamor tangata. Paua na le awala o tatu. E voi a tiao. Tato uma o le ale tasi we only have one way back to our Heavenly Father. O lea. Io na. Tau te fiu fai tau tuspa ia. Tato te fiu e sue. Tato te fiu e tatalo. Tau te le salamoro. Mai maumana mea. Bela na u fatu salamonei. Salamonei. Ma au e te rua toi tau whaleanga. Ma au e te rua toi whamevesi langa oia. O aia mai. O wale alena vesi la tunu. Ne foi loa mai lo e ave whamusino. Langa foi le te roa e mai leia o e iau upu matala. E te loa o tala na o leo lo whaine. Ole. Ia. Mena te fai malu faiva. Ia. Fai malu faiva. Lenga o leo au mai tala. O mi tele o lua teimi to tonu. Ia. Sau le si to tonu enta i le valutasi. Sau o e fia me, sau o e mama me i le tasi iwa valulima. Tasi iwa valutasi papastui. E tasi iwa valulima mama me. Ia. Tō mea ia tātou te baba ai e tā ua tele. I le tātou sira tō ai. E amatala por kalame toe tolu i tu malo lo toe. I le whaita wina o le final count. Ia mo le sira fia. I le taimiri nei, ele i aisisi malo na le lua lava palota na fise tai. Na le whale ata mua. Ia ma oi foi mele sa wai ia tua i fale alili le ai le fale alili oi foi le tu marole sa ia le ana oi safata na safata lua la ia mai foi ma i le alo ia nei tu malo se tai le nasa ia But o luminga na leu tu lai mai tolu tasi se fulfa ia matuale ai ma se numero o no fai ai se meta o se polisi mai menta pena mena fau leu le fatau wina le ma se meo ia o fatau wina no nuinga ia tu o nei loa tu ila epa se o te foi tu o nei loa le me olo e fai pea. O lo fasile au pule o lo tam fai e fa valea le atunu o lo tam fai e fa valea la vanga fa fai. Ia le la wa mau mai ia salenga ni mel mua o lo fatu mawina pea ia le man malo ia telefono David Hunter. Ia fatai fatai o le lava e so mai ia tatu peno fai atu e umane ia amatala por kalame to toru o to e la veila masale galua ia fatai o le ua mai ia ona tu ina mai so 42 tatu tala no le mele
sa'u tala noa atu ana nafi mo le silima tausaga ma le mea o le ese o aso le pre-polling ma le general polling no tala noa atu ana nafi mantua i whimta apu mua no tala noa atu ai peo i la pokalame na mo e matua le mea lea o le ia le whaila utoi ta ua i le au long services ia fia me tulepa le pa malotofanga ioe o sia o pese ama sia o angiangi atu i la pokalame le mea o le ta ai whaafala o le human right o le tangata palota o ina whaia fia me tulepa se me le umi na whaia tangata nei le mea le ai ni palota le lana pese atu ai ala pokalame ioe e le te tau ona toi iai ia se o i foi le lena malofua mai i mele leisen whainga palota te tau na toi tilo i ele tatou atunu i le mele a ua le ai lo se sui palota give the window to somebody else e whai ona whai le palota le te tau na tu whaua whapesia alu le taimi o tangata na le stala i tutono le mele le lola palota ioe alu le taimi o isi foi tangata na whelele i tui fafo na le si tala le tu malole peitai e le i fatau wina aisia ina ua solfua sui o vainga tu lua a o lo ala ngona a fua i le nei atu nu uma me uma fapena to just le tu la fono i se mea fape fai le last minute e ma fai ona to ilo se sui la i le last minute e fatau wina a fai o le an ma ai le te leo le mele na pespese to tatu por kalame o wani to ta ai fa fala ia ai ta tau tanta lalo o le matai system o le mai o le matai system ma fa pe mai le to fismat palota o au fatas e se pa utala ni mo tangata to te sila fia o to ana tu fatasi ia fui mapoao ma palota a fiola e malo tato te tiro le iai ana nofo la fui mapoao pe nofo fiola e malo e fai ina fia me e fai ina ina mama me pe ana fapea e oi plan fapea to tasia ia o le foi la tato te tiro le disadvantage so ne me o tai lua tai toro tui oi e laki ele si temi ele te la temi le laki la u tala le batu o la u le foi la u amata tu si mesi le leina ti tilo tato tu ile ave este ole aso fai ele fai le meta o palo tamo mo por pre-polling ele lo pala fuanga ma fuanga io ele lo pala lo na ma fuanga tata ai le to tele ia ni tangata ia fa aida ile sile ma fuanga tata le fetu na fa nganga le pre-polling mo tangata ile ato toale marusi de tino ma ila tou e ngā lue ale na holiday aso lua le whangaruanga la sofareile le whangaruanga la stofi le ala se winga o lona winga na o tangata ia au handicap le na tu ila soru ai la utala lafa o te tilo le meleta u nei ale nei tu a fai foi te avese tangata ona ile a halu foi se tangata mutu se lima apply se ngaruanga ai avese ona fa pele ato e mo lia tu la fono discrimination pe fela mele a fa ese se aso yo o fai ona o tangata ia ai tu lo que lengo tangata e fa penale va ai tu la fono ale ame te ona fai tasi le aso fai ai a va any special put ni fare palota fa pitoa mo ila tu i pe fa pepe o mai ile me o dia tangata malos e sapese io e tu i titi ai taimi o ila to e tu titi ai se le ni faru i parota ia mataini manaso e sa ora pese lena e taua tele me ia o te tala no tuai samu e toe va ai to ia re tatu whainga malo
toi tula mai tele tu pe alu le pre-polling tele taimi ele tau ia lela fai le pre-polling ai holiday so lua le fai ngaluanga tanga tole malo i so lua se fai kele fale ko ta te le te fai atu ole matua fale a onga le malo tele ni o te no foi fale a onga le meo le soi le ola fetu na iba ai tele o mele lau te lenga o mea fa al tu la fono al matu sao fui le matfet wai le no tu ia tu ale meo le wani to ia si tu malo sa mo mai fa pe mai le sparo te fai o au fa tasi enu strong ese se sini io lena tears na wa moto mea special booth for the handicaps mo ila to uma ele o ato to le malo si tino tulo ai tu te lo le lava tu sa o aru la ngona wo fa no longo ile la ungo special o voting so le tele tata la oria e pa lo tele ta bibi io mo ia la utala le fa no fa pe then I said to myself wow wa me atu le pom le ta bibi nga fai mo ko ka no min ko fai pepe mo ko pipili mo ko tu lo io la ko le man ko nga ko ai nga fa yo fa sufi o ko ki pa loka I mele ai ko ke le ma fo o ai na to u mi ai se lauta la first time on TV yo la me le fitu na I alla e mata me apa pe ona o ta tele a ton malo si tino tiro ma TV na fa no me le next time pa lotta il me e te lo le tangata na tu ua le tupe ia te oe e wo tu te o ita inga fa pena ana le tula I mai nei le ta pipi le faste le mana ia auto le fato a filosofia ne le ta pipi ile la tu ana tau fa se ele fai o tu ton se na ma auto ai se a why now fa ve feta usanga telen to la iti me auto handicap le ai me se tupe why now la me auto ni to mo no tu tupe le ma auto ina o amata mea fa tu tua ile tu sa mo tas wala sa pe se tana le fa yetu ya se sole se tu sapo o te longo noa e te tutuli e te pipili o le ale tu inga ia pe po fo le vai ya se por vai e le le fa longo yo ya ki va longo ale le fo longo no ana pulo mata tai yo tai o le longo no ia le po tai pe fa pe yo a o tu fo e ave o tangata le e po e faila wai I tangata ave o faila I ese tangata eyewitness I le faino lo palota ese le pipili e a fo lai vai mata le me tu wela nga tek fa yela na palota o e tangata le po yele na o fa no tele tu pali na no faita winna o mama o fa longo I li poti o le pre-polling ia po le yo o fa no te au te se o ko se le ko le mama ia I so le ko ke mama I ka fa se e va pe na so yo le na tatu ainga ia ina yuso mo tu fa fine lo fa ne pa matala le ina I tangata nei o ai le vai fa ina mo mo so se la tala ta u ia fa pe o tangata yo a fa pe longo no fast yo tu e luma e tu fast pa asati si pela yo ai le no fo o fisi di e aver fast e le afo le se lauta la e mai hero pp o la tona matu na fanta tu tal pepero fa pena o lo nei tanata ia pa lota si selo ore winga lo tana Samoa mole for the next 5 years o ni to fa sia so mo ilato ai sia e ma fainta to va I fa ilonga lanu e tele ai expenses al malo
te le pau ai te le me alu e te io e sia ai ma se mafuanga fai special booths mo special voters here the same day le so tasi oni te fai sia io Dalam Asia, selo malo ni ta sia la se foi mai palota e mai au helicopter mai tanga uma. O le vai tasi o le vai lua o le vai tolu, o le mata tasi o le mata lua o le mata tolu, taringa lua, taringa pe, taringa ama le ala. Pena e o mala. Io i fa palota e casta ila tu votos. Danga Asia, o le mafofonga, le ai se me o le afa se tangata. E discriminate ile va ai fatura funu. Io na e mana ia. Esa. Ele ngata foi la vai fatura funu. E tele mea io tele money talks. E telefone tu per wai. Ia na isia. Ele ngata tu per malo ile fainga putingi. E telefone tu per tangata feo. E niet le lua aso na malo ile tu nuso. Isi fa utele le fitau tele. 2 days off. Ada fenga duenga. Au le nala na faida so le morato fenga duenga. Ele ia no uma senti la link te do ba to o ia e pe o le vaenga le na o la tu mo el nei fia net io se fulu fa pasene le ua mai o fai ti ai ila to ia fia le tenki fiva o lo winga pisitala mana ia tala le usau ua anga ilalo ia le fa mai o tenki fiva se fulu fa pasene le ua fai ti ai ila to mai ia api o le ngata au mali liu le numero 5 e po numero 5 o le mantua a le ua matara fia se fulu fa pasene ua fai ti ai ia ila to io o to ia fia le soifua i tulanga o le ia mala u toe fa manatu lava lea sa mo te mana o e batu pemen o fa longo i le tio le sibanga le wale fa tasi le fa lua na lato o maia le lapta inga se le sa ia tau tua na ma o tou la tu sa a o lo ina e maitanga ua atolo masina lua tolu masina o loa ile malo e tapa la lua se la tala o e kapa kupe ngalo o promisi atu ya auto pe ao o na fu mailo mai tangata mai tanga e anga itina e ser ka fa valeo ni tangata sole o to fa uta o to ile me fa me o fa mai a ngani mai le atu o totina a o lo ina na fofua o lo lo fe me tu fa mai tai lu se na tala ya te to au mai tanga o to tawa no to fa mana tu atu e o sa ordinarily o the message na wa vatu elitio ia ale hita pipi ile avatua ia te o se lu se ia po se me tau tino i tupela pe afa pe wa e mai tangata tu lou le tu patina ile avatua se tupe ia te oe ai avatu ia te oe lau te alu vai fo mai matala fua o vai ile taimi ua fua lou mai le mai tangata pamanuianga yo e mai tangata e matalo e lo tasilo masina lua masina ene lona ia vai fo mai tau ile fo mai ele ai se tutongi o mea le winga rana mea o le tape nanga nana malo
e apu mai le lau alo te ia pa ia le temi e tu fonai tatou le lua yo e afu me ta pena mai le manava o tina e le ta pena la ia fatu se tupe ia te oe ai fasino oe fan mai te aro ai fo mai ma tala vai e fai fua mena ia mani donga sauna ai au ni fa vale ina tatou i le tio ia mala tu me tala i me e te mai loa e te lolo e totu lo e te mai tangata na e alu lola ia le tapa le lua se lau tala tapa tupe i o folfola le mana se fa uka kako o ai kongu ala le fa vesi sam se fa mesi si o ai tonu aro tatou lea o lo fa vesi nei le atu anyway o ai tonu anyway ia o le na le atu nuwe taua ina o fa pe atu o le lanu o to ina lea o lo o lanu ai tatou to tele o tatou o le lanu o le lanu le fito ila o le lanu tau fa leanga so se upu ai mamuru mai fofonga o le to inga to ina o le pelu ma ai o le afi mumu o eva ai ele ngata o lana o na o taimi tau tala ai le ngata ia lea ua whaftai lea ua ia a whio mai lau whionga i le matua ei ia lau whionga le suafa ia lea ua tonu mai tatu malo masani ia surulu ia whatalo fatu ia si tu mai lua nei ia malo le whalau manuia malo le whatotoa malo le pale malo le sui natu foi ia o le fo ua toe a mai le tua le nei lao le lei ia e tate tatano ai ia ma fa au pea ia le tatano ai ua le fa fonga sa moa fa fonga ia ai pia nei ava noa na o fionga pei ia e te au mai se nga fa talo fa sa moa fa fonga mai ia ma avatai le ta tua o nei fiafi man faro Palo vaftai o mau mai ia no mau ia o le nganga fafikai ka ko ke si ia le vi inga mal fafikai le ka ko ka pausili o le fo ua mau le ngai vai pango le ngai yaso ia por ngai foi vai yaso ia e fakalo fa ko ai i la usuga le nga foi bua fo i le ngai yaso mal kulanga ka ko por kalame ya malor ka wa kai malo fai ul faiva ya ngai le manatu ya ele ko yo o ai ku o le uma e faka oko ya kulanga o faka lo fai le tudu ya mese ya kulanga o ia vai nga o mare pai pa ia ma malu le tudu ya paula vale me sko inga ya nga pi ya ma ku kulanga o la ka o i lo sanga le foi fa fonga le tudu ya manatu ya le au mori mari soi fu mangui o ka ko i kulanga o tino o le mauli ya a fa sili le nganga pe o ngai ya kulanga o ngai yaso ba o kulanga wa kanga i mai fo ya wa ese fo i fa ese fo lo pepe le so i kulanga o ke unga le aso ba ke unga o me kupu ya pe o ya la e lo la e fast o nga e kalafea ngai le aso ma mea e kupu ai ia le nganga ia e ala nga fai ngame o le whanga e kia o le mafau le kulanga o le tino o le mafau ia ai bawa lunga ma sili le fia o le nganga ia o le ua kaulau o le whamoe moe ma e kaufoi lam kako kapenga ma kako la ei ai i kulanga ma le nganga o le aso ia wai ma foi le ua kolo pulou o le koe fai pulou ai sa o le kele i o winga o ngai mea o le whanga e kia ia ai manatu fo i o lo whapenga ia le kulanga o le kako o tudu o i so se kafa o le ngai lo langi o whea lawa o maua mai ei le ngai whakarakaronga ma le ngai whakamasoali inga e peo masangi ai ia ai peo o whaiaku ma lor fai mua lau sunga ia ai
o le nganga nge yaso ya ai whawhetai i le kulanga o le mori mai fo i loso i fua ya i le tino ma le mauli ya maise le nganga ya e kaukua i pea i le uma le aso ma le aso ya ma lo fa i le faiva ya o se kala ngai fongo whapipi i kulanga o le ngei vaenga ma le kako whelo inga i lau sunga kulepa ya manatu lea ua e whapa mai i lo tātou atunu ia e tātou te malanga whatasi i le nei vaenga o le tautua mai o nanga ia wā lapa le tau mwhai na ia longo pui ali i lo tātou atunu e lo toina ma le laina i oe e moni a au na ua e la e mai la e i o ana nafi sa o la e sa o ofo la lanu mumu ia ia ni ofo lanu mana ni aso ia la o sa mo na lanu ia i oe pafta kele i lo lango ina o sia tātou a inga pa o whai ia ina ni whai atu le lanu le fua ia ua lea ia masi ofu mumu o toi mama nei teimi Bai bau. E te tonunga i lau no whionga swafa ia ua mātango fia fo nei teimi. Oa mai le tau i ina ia te utou. Ia. Lama tūro soi fua maroro inga. Sa wa inga lau sunga le alo maria koa. O ia. O le kulanga o le ngiaso ia pe ia o ngā ka amaka kuaima mombori aku se nganga fia ia o lo winga la ema lo sirkingo ia la foi ma lo si foi ma fau ia ai fasi siri le nganga o le kau ia mako ia pe ia o foi ako le o sui fo linga ma le fo o ko yo le aloa o ke aku le marulu ia mako i Brisbane i Australia ma ngai foi vaenga lo langi mau ke au mau ia le o mau mali aku le marulu ya le foi la o ko a maka so mai ngai a lo foi le ai fai ngai o fibo ya mangai vanga fa penga ia pe nga sa pui le marulu sa ese foi le kau le mako ngai kau sanga marulu ele masangi ai o marulu fa penga ia Brisbane i Australia ia ai e sa war kau sanga ia mo nga swinga ya ai le la wa fa kai o le wa mo mari aku marulu ya le o mako fei lo i mal sama ia por mafanga ya o le ngaka whawhikai ngai i air ka ko matai sili i langa pule wha i fua wha so mai pe kulanga ai pe o ngai fisiringi i lau sunga ya le ese me whale kongo ma losi me uma ya ma ngau fo i inga ia maua le ma losi ya mori a kuai se pi lama i kulanga ya ngai boku nga awhai soangi i kulanga o le kaukua al kako o nganga ia ai mai se ole o lo sunga male fa foinga o ngei fa kama soar inga male tru ia o karia kule le vaenga lo sunga telepa tai ia lo fiong pe ina ta pelo i le vai aso le so ru ia i le parota Oe umalanta ta tu ina le nu vai aso te ele i maua se e pe o mera na mana ele o ta no o maua au le sofo o le tau baba ia tu pe ua mautu ai ia le final county lo fanga solo ai la ufesiria tu ia langa e ta por kalame momua ta apeli fa ia palota ma fa inga pipilinga le tu ari le ala uta tu mai le son na sau sila fa le mafau fau ile taimile na ta mai ma le taimile ni uta ta no ai o le ua mai le filinga le atu ia isona ia la tot fleva no et tala sau sila fa le mafau pe i le tulanga o le painga pinga me uma me tau le mafau ali le tu no mana me uma na ba ai le o tu le mai ia tu leva no e te tala mai tu sa man painga palo tata tu man falon ali la ia fa malole kulanga fo le vanga e ka ua vanga le ua e pa ia le nga samile ia pe ia ka ua le mangingo pe boku le pau si le fia i kulanga le mea nga ia i kulanga le fasoa asko inga la ko mo si u vai e ia i baka upu fa pe o ka fasoa ia fa fonga le tunu ka ula ia i kongu a fia ngol ma fo pe o e siringia o vaenga fo ia le a ko ai i kilo
ile a fo ngai I kingo uma po components uma me kupu wa lava me kupu ia nga ia fuafuanga fo ile o le mafau ia po kulanga fo ile o me wa afianga o le mafau ai me se fo ilo fa kingonga ia ma me fa ngau mai ai ma malangonga o kangaka I kulanga o me o le mo o mia kupu ia a ka ua me le pe mai siria ia pe o fa yaku le wa ka oko I panga kulanga o me uma I fa so mai ngai kulanga o ka penganga ka penganga o le vaenga le e mo I sa kele le vevesi ma le ngasu I kulanga o mangaku malangonga o kangaka ia pe o fa yaku o le nganga I o fainga le mafau e a fo ngai e fe langulangu wa I le aso ma le aso I kulanga o vaenga I a mesa me kupu ia kalangoa kaula I porkiki pe o nga focus pe ia ka fa so ngai vai ngai aso ia oka samba kwa ma o runga le fiva o kulanga fo ile o la ngonga o mafaufonga ia o anga kanga kanga faali mai o falling of ia o le asa fo I ngai ka longa I kulanga o longa o le competition ia ai measure kulanga o afo ngai o fi ngaunga faale mafaufau ia ele ngaka I fi ngaunga faale mafaufau ia o fi ngaunga faale ngonga ia ai po faalinga fo I mo me fo geo o me of be fakingo fakingo mai ai kulanga ia van ia ale wa pe ia mo fa yaku wa kaulu lele wa ka oko mai ba ka oko mai yako ka le kulanga ba ta upu ia ai pe ia mo fa yaku ole so se mea ngai o langa e ia longa psychology longa winga e ia le vaenga e fa so ai pe fa fa ka ngu e on component le o la wa kaulu ia le a wa makako wa ia fo linga ole o linga o se mea le ia ai fa ko nga ia ku ngai me fo ge fa le kong longa winga e fa so ma ia le fa so nga fo le o le fa ka milonga o le fo ngai ole o se konga fiki po se fo e ma fa ye o fi ngau ngai maka upu ngai maua le file mu maua le tonu maua kulanga fo le o le saunga le mu I kulanga o ka ko kanga kai vang o ma le tino ma fo fa o le nganga so le la wa ka o ko mai ngai ya o mangu malo ya o ko mo pe o fuga o mangu malo le yoi le upu ave I o mangu malo le kulanga o le fa prepare fa maongi ma le lofa inga ia kongu ia fa kingonga ngai mea kongu fa kingonga ngai mea po fea mea nga ia so se mea ngai la lang fea ya nga ia se kulanga o se mea ka mo fai le lo fa vai se kulanga o se file mu ma se fa maongi ma se kulanga o se ngau inga ia awanga I kula I mai ni ve singa e ma ia foi ron ka unga ia e pe ia me umar ngai la langi ai fo ia le si ku ia la ka mo fai inga ia fa veves ia o anga maku nga ngai ka longa ia ai fa fikai o le umangu malo ia kulanga o mo sai fa pale ia male kulanga fo le o le fa nga o le me kala fe ngai I kulanga vaenga uma kala ngol me ka o me kala fe ngai o le fa mai ngo lau ko fa mangingo o lau ko fa loko o lau fa o kanga mamau ka ua yo vaenga versus ia ku versus maleska ngaka ese langa focus la ia ele o manga o alu I kulanga o wivi ia ese foi langa ma fofonga ma kulanga me o nga fe ese ai kulanga o folinga malango ngembe o le ma fofau mo nga afianga ia ai pe o fa yaku e mangu maloa kanga kai ka penga lei mangu malo for kanga kai manga o ia maua ia kulanga o le awala kausia le file mu inga ia file mu ma fofau fa file mu longa file mu kulanga o le puipuinga wanga e fa ari mai le la ka waile vainga ka wanga mele we e fiwa pole ala va sembea e ka mo fai ia ia lo ngai kule le kanga ka penga ai fo is kanga ka le mga ka penga mga o alu shortcut
Mari. Pe fai mo me fenkusi pe o fa ko o ka longa nei. E kele au fai fenkusi. Au isi la. A fenkusi dei ko ki kia o mai ko o le ri o map. E baku ai fenkusi al me la ka mai la ko ya la pi. So lo winga la. O anga nga ni ka longa. O anga nga ni ka longa. E kau ke fiwa ia ai langa fai ama afa ngau ma nga kai fai ko ngafiki ia ma ia fianga o longa ma fau ku langa le manga o e a fonga sau la kalaka me ka o nom e manga wa ia e se ia i kan uma o longa winga e fa pe nga ia e o al fa ba o fai se va nga na wa se va nga o fa ko ilano pe mau ia pe a fonga pe o nga uma longa soifua e fa pe nga le o langa nei ai kako fia ia kako kaula ila kako focus lo ile o koe e kau ke le koe o ku re toa le la kapungi fai kariala le kanga ka fole a fai kusi ma ka fai la piki e kau ku i mai ba kau fai a mai le toa le ia le o malosi ia mele o ke ai Fafkai ya le pe kau so le ku kau wa ku le so mangaku nga wa il kulanga le lo sunga ku le pa tai na fate ia oi le results na fate ia pa de mafufau ina base ia la tanua ia tia pari sa u va ai sa yela prediction sa fa de mafufau e lua se fulu var le lua se fulu iva eitai ua sau ofisili le titia tulunga ale ato titia sa o lau ala va sau sila o ani foi no mera sa ai fa de mafufau o ba ofisili a ka o le vai ngo mo le ofisili pe nga fa ke ia ia or kari mangingo a menga ele ai se fa ke ia o sa o mangingo sa o mangingo mo fo fa ke kali de kai be happen ai ma ka ngu oi lo ai ele se fa ke ia il kulanga o le ka ko vo pe fo un ka fa so il ko inga por kiki le o uma fa ali ile tunu ele ai pe o nga ka kala ngo fo un ka fa so ele si ka ko po kala mele uma ko ngai ai le foi pa lo ko lenga ko mangingo ia isia o ko fa sa kala fo ngo fa yaku sa mo ele fai ngo fie ele fai nga ka la pa lo ko ni ele fai ka wala ngai ska ka o mo kwa fai nga ka a wa ulaio o le siri o nga mangaia o le fai ngo fie i o decision la ku ngu le fai pa lo ka ni ai sia e koru wanga i nga fa ali mai e koru ka ngaka e koru fo i anga o por kiki le nga fa ali mai le tunu mari o ka wala be pe o le ka fa so ai il kulanga fo le o le fa se nganga por kiki astui mal por kiki nga omi mal por kiki ai fo ngeia ala auli e fai asi ese senga ke lea mari ai sea e yer ka nga kai focus i kupe mo me ke kele e yer ka nga kai focus i kulanga o le avangoa i mo se avangoa ko u le power yer ka nga ka o lau mo moli mai le me o lo manga o ile tunu Ola mo moli mai mo le van fa kari le ku i sesi e la ko e sa ngoa mai mo moli mai me ka o por kiki sa moa inga ia focus i le manguia o kako ka sa moa a maka mai la por kiki e la be ko nga le fa ko la kala ele fa ke ia a vai la un mela le nga protect e fa se fu fase fulu e fase fulu au sit e fikuango a there mo le HRPP ai kolu ia le sap ia ai afonga ai kasi ia le kulanga fo le independent au fake ia ai wai o mea le ngi me kupu fua e le ngi me kupu fua o le ka o le mea le
o kako kiro fa le mafau i kulanga vaenga ia e kai be e filiu ri wa ai i fi ngalo le ku ma ese le awale mo moli mai e fe au o fe au le mo moli mai i Samoa ko uma e kako wa ku o Samoa ai mai ser kapo inga kako ku ale kapo e bai puloku wal leva ma fa kari o kako ku po le a kongu a o wai fo i se kangaka o le a koe momoli mai le saalokonga ma le file mu i mafau i kingo mafau ma nganga o kaka Samoa ala lewa ka oko mai leaka lewa kula i mai ia la auli malanga porkiki malanga vaenga malonga au waa e momoli mai le mea le mo o mia kaka Samoa o le a o le koe momoli mai o le mea ka o le porkiki fa Samoa e focus i kangaka e focus i ala ko le onga le kungu ai le focus i me ngi kope ma focus i me ke kele ma focus i sia ki nga e le kai e le kana fe ngai i le kai min ngai so lo winga la o e chorus fulu ka usanga po wala ka le fasul ka usanga o po longa sa mo o ka usue ia se au nga po se kangaka fo ile po se makai sa mo e fo i mai e momori mai le mele ka o porkiki fa sa mo o le fa ka ua o kangaka mo fo ko a fo ko se le se aki nga e fa le malo mai si me le la wa maka fa ali de mai kula e pa le po se lilo pe ngo fa ya ku nga maka lo le fa i le 2021 ai kilo o la o mai man me ka o le fa ka wa inga o le me ka o le social development ma le community development ka ngaka introduce mai la ko video la ko polo ke kilo miliona ngamba ku over the moon asia o langa o le sociologist o e focus la fa mo ile manguia la tele o ka ko ngaka langa kana fe ngai male size or kana population male size o le kungu male kulanga fo ile la yai la ko kulanga o la ko me ko kingo o la ko resources we don't have any resources pa wale focus mo ka ngaka Samoa ai se politician ne kula ia ko focus mo i ka ngaka ole leader la na ka nga pongi ka ko asia danga le fa mo ka never mind ia mo meo infrastructures mai si mo meo big projects and lots of money that's not the concept ole au mal angwa fale ngar porokiki fa Samoa o ka ua i o mele al mea kongu and that's a winner nga kango loa ia nga pai loa auli malanga au waa i le vaenga le social development nganga uloa ai a le nga fai maloko nga kasi e le koe ko ilalo aisia langa lai karfe ngai the time ma le place ma le afoi ma le concept or the concept or the spirit the life ai e focus ia ka ngaka ia manguia mo ka ngaka so or ka ua ngana me fokale ka lo sia foi a ve foi ka ua fa so fa longo mai la tunu i kulanga foi le ese o malama i porkiki ai ala fai kui maseve langa ese ia politician e aku i kongo i e ngaka e focus nga oia mo ia la malonga manguia malonga ainga makangaka lalaka mai ia that's kasi nga porkiki e ia lesi politician la kui kongo yo e manga o inga ia bo leva ngoi rule ai wale power ba continue wale power le enjoy ai ai for porkiki la ko lo fambong ia Samoa o nga kango le au mai faali la porkiki inga ia karfe ngai mal meka o porkiki la nga o ilo nga ku so lo winga la ese ka wole me le mga iyo ka ngaka ama iyo ka iko kongo le fa Samoa e ko rua upu ka ua lai fa wai le ngu wa Samoa o le fa alo o le alofa ma le me ka o le mga ia
O ka ua ia upunga e kolu e whaongai ka mi mai kako. If you don't use those 3 words, e le whaonganga, e ke lost. Sometimes e makua e siringia o e pea whai ke leo, e leo ka oko I kongo o e Samoa. Ia upu ia kolu o whaaloalo o le alofa mbale amanga ia, longo winga. E se ka ua mea a upunga e kolu. Ia e maua pea kusate, pe ke kango lima, pe ke le kango lima, langa e se ka kou foi le ka kou concept o le ka o le world view. E se ka kou world view. O ka kou world view, o le me fongale togetherness, o le me o le collective, ka ke ngofa, e fai fakasi ka kou mea. E kau pure fakasi a mos fasi mea ai fa so uma mo ka kou, e kofu ngaka masianga sianga lamu wakule. E fa pengala le concept le ka kau ngaru ese. Pata aru kauru ai kula I mai se kangaka se politician se kai e fa pengala concept. Ia longo winga. E ku mawai e malo ai o fa va ku langa ngai me o ka longa fa porki. Langa lai sao porki. La fa ma. Ia ole Papa kule vangales malo faktai ua ta filua ila solulu tene mai le palo tele stofi ia na stofia nei o las farelia nei samo fai mo mole pre-polling mai le soetasi to apai ai le o le general polling ia since then, ele deva ia le lo tua o fia me lunga o pe langi e o ma tiona. Ia o tatu ma tata fai ma fau. Ale ha la sautanga I vanga le. Ia, ka wale vanga le kulepa ele piko ele piko amo e kasi se mga kulanga vai au ka ua e kalangoa in general. A fesini mai in general kulanga fo le o le fo linga ma le bewa kupu I le kanaka I kulanga vanga e kalangoa la o focus I kongu o le afungi le concept o le mafau ma nganga ma I le kaimi ma le kaimi o le kulanga o mo mea o kanaka fo guilty sometimes e ye kanga ka fo ngale e polonga la ko o nga life and what I guilt conscious a ye fo de kulanga e fer what ye les kanga ka I kulanga fo e lai e deny se mea o la nga fa le kongu ua maua ia o ingala e kele ko fi adi ai I kulanga mea wa ile ko fia ia ngela lang so it's all la fo ngale tricks or me ole fo le psychological and emotional fo le functional ole fo ngale brain ia por fai ai ia por ma fo fau ai se because le ka ka mo me ka ole reality or real ese amo me o make makenga ese me ka ole reality fa pela kula I reality Yeah, ele mo fai sometimes e deny les kanaka awangi wale ko fia involved right and sometimes or they could be part of it wale ko mga o part of it because o life fai sanga fai ale mea I like guilty la na ke lo me la fa le tonu asa fai asa ke le ia waka o mea inga fa mai so o le show of guilt ma ku ranga denial o le first sign nga ka wa afia lo ma fau ile impact o ku langa me nga kupu ia ai le o mafai o nga fo ngai o nga fa maong ia address ia ma discuss e ka ua I le vaenga ka ko lo o man nga kupu I ku langa o me nga kupu awa anga fa pe fo le I kulang wale wa fsis kongu mai ya ile kana ya nga o mi le salida so kau ke focus la ia ka kilo fa ma fo ia
ikulang ole afongi o kako assessment psychological assessment ikulang ole vaenga le because mo maya kako. Sometimes if you feel guilty for ngale kulang wale mafainga addressing o sembe ba le mga discuss or even reveal eke you want to get away eke mga afo ngale wa ele ko fia ye wa mga lafi ese ma ele ko fia involved right because la sa fia malomo kingo in fact avape kama ku mailan me ka ul fainga malomo kingo. She knew very well for ngale her mistake fight or mistake mo ole afonge ole question of leadership. That's the first mistake. Questions of leadership. Ingawa admit ela uling mafaya ku yai ile kai ya ngai o lai leader na kai mi. Well ole la u accepting ya umoriana. Ya la step down foi. Udah umali ai pawalan me ya o ingala fesidi la leadership o fela nga oso ye. War fesidi ko nga le ku aku nge ya ka ko. O fela nga oso e pongi the family pe nga oso ro isolate ma kaleper family. So that's a question of leadership. I like guilty I lie ye melna because o ye lang a concept by ye fo kanga ka pusinga ya and move away in a kalepe I ma destroy your family instead of also a foster for little family as a leader lawa opt e also e kalepe families I mai nga isi kanga ka ya nga ia. So and that's or the question on in leadership. Secondly, she knew very well ikulang or kula fongo. O la sorry kula fongo lang mela fai le minority. But wala ko kealo lang nang kupu. She threw away the kongi fafol il rule of law. I fai man mo kingo. You see, ile aid mai fo yo isi kanga isi o di le nga mga e continue per manguia. So that's o se me piko sili o nga fa ngo ai o le fa ngo longo aku ngai mea as a counselor, as a sociologist ko lang o kilo manguia lo telo ka ngaka mar ko lang fa le ole nga luenga fa mo fa vai ko lang por kiki P.O. mea penga. Nga makua i uhe ka uia. Asia, ua makua i le ai masirka pasa. I kulanga vai nga ia. E ngoko le vaa ai mua oso ka pakengi fafo. O le rule of the rule of the sea. I kulanga captaincies. E ku mawe o whavau. A kopu se me le vaa pepe le vaa pe la ngoko. Or kapekenya buri also ese. And that's a philosophy of life. Ikulanga or the policy or the sea world. Ikulanga ka captain. Akalangola me ka captain. Yeah, vapenga. Leana me ka kupu leadership. So the question of leadership, the leadership. Ya leanga. Instead of we foster for fai lele ainga. Au mga move away keda mai nga iska maki. Ai kia iska maki. O nga lang feeling yan me ka leadership and also rule of law kongi away kongi ese ilsami I failo the force ma le maso ir ku langar ka mo fai manipulate ia le rule of law sa mo hoping ia ele hope la ngalo le ya lang le bela nga fai aja sa yai le ma fau fo le e vale u ma ka sa mo de mal malama ikula fongo. So and ole me piko sili nga ma lalo lo vai ma lalo i kangaka ma ele ya mga ia kangaka ma ele sa vali kula fongo ma rule of law because if I me the rule of law ma kako constitution pe nga fa ko kakala mo ke mi uma pa wale la kungu e laki o Samoa skama island I file a constitution
Ako ela laka de malo kele Amerika. E fai constitution. Ele constitution na fiki ba la lokonga mai ele la constitution. E fa nga la common law. Most of them use the common law. Pada kako. Oka. Pawa le kungu e aka mai o nga ku Asia. Safi ngawa I file mele. Ya ai kele isi politicians ngai. E aku o e la ko ke fa ai ma wala lo I le wisdom ka ko ku e como fai ka le pele nga fai ka ku mare fa upunga e popoko aku la ko I ka ko ku ya o ferande e poko le ka ko modern politicians le wa ku ngai maka le per fa vai nga fai ka ko ku ia le nga la ko la u fa mai e vai le loa le fai longa la mele waku ya la mele waku po la fa longa e la waku kalepe e o le no fix o fa ngau mai le me ka o le greed o le me ka o me ai o fa ma o lunga o le ko fa valea ma mga o manipulate ma fo nga ka uma I ku fo le fa se e ka ngaka inga ia ku mau ka ngaka o ngi fisini ya sa singa fisini mai mengi and that's ele fa pengar por que samo so te kai o lewa makan ka oko mai lewa ko ka oko mai la vai panga ia le makanga there's more to do lewa fa ali mai ile nganga o le mangulauki ma le manifesto ia markulanga fo ile le ngava ka o le fast focus yung kangaka ia malolos yung kangaka o nga fo I ku mawai le lango ang kangaka wala nga lai kala fe ngai the politic le introduce the fast la audi ma le fast o le mele ka o appropriate politic for Samoa people Samoa appropriate long winga e kala fe ngai ele fa pe right I mean, most of the time we use right. Ya kako the concept of au mali ang file kako okay fa ang upu appropriate long winga e kala fe ngai kala fe ngai mali mau kako kangaka mali o langa kangaka mali kako view world view mali kako culture o kako values makako beliefs me nga ko lo nga makwai foster le fa lele ya so ya kule vanga de malo paptai leu ka karango mo me tai leaders e pe orto to wale o le e ba ai ele atu no te mi sa ili ai so la to leader te la to tai ke me tu la epa la udi male to leu umat paru ta Yala al memoniala pamatalai le upu pamatalai belo utupu was silence le leader. Ai saule atore leader still saule atore te mayanga tactics. Langa la ota o faiva fa mafau le la tatarno e ne o le tactics tu le pale faunga. E saua ta o mai le atu o ia e le kia pe foringa mai. But o te tonu to inga leader there o lea na te au mai alo na mafau potore ye e fa vale ai le te lenga o la tunu lea la o silence le leader a saure atoa le leader patore mea le fatatari e samo o le the youngest of them the youngest leader o tu lai mai i le temini nei me o umana o mailan tala whaftai le atunu. O uma foi na whaftai mai ia ila ua le sata wā whaata teitai. Po e tonu teitai o le a ta pena ina le malo morisi tula i morisi 5 tausanga. O umalan whai ngā rua ngā teitai leititi. Au teitai matutua lea, le wangu ngures. A le wha saua le atorisi. Le ase, na le tate tara no wha de mafau. E ta ua lo tata no i ave e iu ta mafau.
au tapu e mai ta ua le tu ia po atonu me ia ta tianga ia man fa ma lova tai ko le pa pe fa ya ko ka ula ia ka ua ma i le fo ngi ia fianga ma fo fo ma impact ma fo fo ku la ngol o ma fo fo nga o la ngonga maanga ka ua yo va nga ia so ka ke focus fola ia ka ula ia fisili ia o nga so so nge foi le e fa mau ku fa mau ki ngo ai de ke le ma fo fo nga le tunu commonly ole majority o kako populate o kako Samoa young or old or whatever ai mana lama ku langa me e ko kupu ma mori mawinga o lawa ila ko fai uma so they have a general for their understanding ile sengo characters ngai wa me piko sitting an kaua awal kako wo pong sa ise mea kako wo kilo mo meo factors mo meo characters ka nga kai faali mai ikulang o lako langonga o lako mafaufonga ma lako wanga ka wo yo wanga le ele so awa kako wo pong sa ia kau ke ka ia de mele le ka mai ai ka ile fo le last 30 years o lawa wa ola le kulanga fo le me ka o dominant politics but understanding o ia le there's no one else in Samoa e malama nge bea por kiki so this is kai fi ngau mai loa wa so malia le power so malia le authority so malia ia kulanga me umai kulanga o fa mangu yanga mau nge bea o ngai va aile ia wa afia longa mafau ile me ka o le afo ngai o le dominant mindset ele manga o le laku se fa sao any po ai nga ka laku fi kala mo ko ya por kiki le ai o wa pesta o winga nga ka o afo ngai o anga nga fa fianga le mafau e la vea i lalo i le mele ka o dictatorship thinking o le me ka o manipulator ia ma le me piko sili o ngaleanga o le me ka o le narcissist e ka la vea lo le me ka o le narcissist logo winga nga o e amara lo langi i le maka upur nei a fa pe o lewa o lala ye longa mafau everybody else like under ilalo le lau ele ia ngongo wa ikua ia ulu ele malama bele kup so and that's a dominant thinking ikulanga o kangaka wala vea ikulanga le vanga le I mesha le upule te ola upule narcissist nga kilo lola imo meoanga o amionga o langonga o fainga a foldinga ele manga o manga o ai sa o ai me so le kala mo ku kulanga le vaenga le ai la ka fa yoi fa ku fa bikol ma fa manga so tai o le connection nga le peisa ku kulanga la assessment as a professional for le sociologist o le sa o le me o la nga ke lo le le nga me la fai but o le ma fai o nga fa ko ila loinga lo ma fa no control absolutely no control kusa o lang control ai ua manga o ia dominate uma langa leo ia fa longo uma ko ia kangaka so se kangaka ai fai mai ia o ngako kongo langa o philosophy o longa mangaku o ua sa o yaon ko fa fonga mai ka so and that's a dominant concept afifi ai lunga upuia ole afo ole kaufa se ole fa ma lunga ole fia pule ole fia poco ele ve fia poco ole le ma fa ole le fa lalo o sa o ka ni upu ele ve lalo le ole fa ma lunga le ai le wo ye tako le wo ye fo ko inga pa kilo pa kala mo sa o imo meus fo gale o anga ye fa ani mai
wa kelo ngaka le man mai kusa o lai kelo o iska ngaka le man mai lai kilo ai le o ka ua ya la ko ia mo me fo le facial language, body language, ia le language e fa nga le tone ia me uma ele o ka ua iska ka lai hu wala ko fa pe o lai o sa o le but sa mo e au ko man mana pe o fa ka ua ko me le fai ke mga lango ka ngaka po se maka upu ia e malama i character maanga le ka o nga mafofonga mo nga longa maanga penga foi la lo malama ile maka upu le involve or issue la issue le involve ia e malama issue maanga le issue an mata upu o a component o maka upu po vaenga o malai ko konga maka upu ia singo malama inga e fai ngo fear fai nga decision ma ia awanga ika ia se inga oi ma ia awanga ika ia oi fo ngale koso pongi sa ko ngaka le ke ru kalmo so o sa o ngal fa ko ngu o le fo ngi o pe kalmo fa le ma fo fa iku langa fo i vanga le o ka o kongo i so ele fa nga kali ele fa nga kali so o se si ia fa inga fa penga fi ngau vale fi ngau fo ngale mo le pule ki nganga i lo alai mo sa o le mea alai ka mo fai ai fau pe ngisi ko fiki era we fau mo me conspiracy in ia mo ai se me fa ko ilalo ia le ngaka so that's a sick person so o le upu fa la kele ka u ma le upu fa la kele al upu ka u fe ka i wa afia lo ma fau he's got no control le lo pe o lan me fai so o me umalaya e mo o mi ai le so swangi fo le ku langa fo le fa kala ngoa o fai mo be ka o psychological assessment ya mo fo sia bango sa o ya nga le afedi masala ule ile ku lala pidi e ba fai langa ko ngia wala ke le ku pe la ya ia va singa ka ba ikupe ka ba be nga ya la ko sa o le mea ia so le afia ma fa longo ku o ka le fe ka wi kama ko sa wa ia nga ia o finga vale fa ma volunga le fie ko ilalo fai ko ngofiki ia maka mo fai e a fo ngai e ka fale manatu le ko ngu malo mangaku o ia poko ai vale ngaka that's a mental health for the condition mental issue. But that's a mental health condition. So awagi ele ke ya fai o menga ela ngai fai o affect lo ma fo ko you need help. Ole me ka u ele need or help. Langa I awang I continue on manipulate ya isi kangaka other people. Pe langa le ua tatala no issue ta ua le mo mental issues ia o le mental health for tangata. O le mea sirina whaingata o tangata i au tafa le lau te ngā lue mai le whapefto a whiloa i ana nafi ua lewa na lātou loa mai o lo iei le issue le lātou teitai o le mea tau mawhauwhau a le aia masesi o step in ma whapea mai tuina o matuwa i atu o tūranga le lei ia lo soifua maloloina. E aia ma se hero na le taulangi o hero tangata ia. Ai sau se ion fofola ia le whala i le melea ma tau tino atu le tuina. Iwe, aru vai fo mai. Vai fo mai. Whale tonu ia le mawhau tau. Iwe. Leo watua ia le tuina 90% o Samoa. Iwa 40% o Samoa. E ngā votinga le election of Dominic. And those people are considered, they are remnants. Tangata lai le tu. A lela ua nofoto ina. Matusilo na lima anga i le diaspora. Le diaspora. Ioi. A tasia me ta ua te tala no iai.
Leanga o lefto a manino nei ia meni o remittance. Talu on e mo ia o remittance ai o le upu le mana ia. Mai o le ia nga tupe Samoa from us. E anga I le atunu. A pe fou fa no longo ia tangata. Ina ua iai van fa faia. Malalanga e loa nga tupe Samoa e watu tono Samoa. Ka ke o ia mina a leo te tala atu I le ta ua lava ai fa de mafo fau ia. Le foi la ua e manino e la fa soa mai I le tūlanga o ina I le mafo fau. A fian mafo fotoina I le lau sila ia maneva ai e Samoa. A le mesin whainta. A lau pe tangata e ion au tafa. Le ai e masisi va pe knock 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 knock. Va pe so le fa le tonu tatu mele. Anyway, lela o le sime tele lo to ia to ina le diaspora I le atu ave tupe fa valea I le atu o faiva fa na fau yo e pela non fa tu o 30 tactics ne le to ina be e folding mai e vale o matangata ia lela ua ngai le ua tusilo na lima ina tangata malanga atu I le atu no ma anga iai ia le latu faia ina le palota ona o tufa na tupe le diaspora ia a le tau te lo le ia lau sunga ai malanga I Samoa o lo tau ai lau classmate a ve le lus futala io e vale ata to ele a vese tupe ina I tatu womba ia mi se foi tatu aina te fai sa utala I vanga le Banga ele banga fisi le ala ko kasi le maka ni foi akako won me ka ole akako won me ka ole a foi ia la kafu se mala ia po se afi ia o fai ngofie la ngai falo logo fai ngofie a fale aingi ni fie fale mbule ia ma so e mai lo ni fie piko sidi onga manga ia fokade mai vave la mu ma asa ka kore la mai so o vaenga la nga le ve I le vaenga le e ye ka nga kai me ka o afonge associates po 8 o ka nga kala associate mar ka nga kale o fia ila nga mela fai nga ola le la ngo support ai sia they don't have a voice themselves e vai le la ko leo ala fa lango ke le ai ki al ka nga kale o nga fa nga lo le o la ko esa fo le o kusa fa fie ya o pu fa ngo fie i fa mo ke dai le afi le o ngi pe so o longa winga la kasi nga fa upunga ka ua kele awangi ave o ma fa fie pe ave o ma 8 e ke 8 dinga ia le mele kupu mai fa so angi ska nga ia continue pe ia kuranga fo le o le ko inga me fa pe because sometimes o la fo fa vale kusa ole o both sides ikulanga vanga le kusa la fa vale ai lesi ikulanga vanga le ava ai aku o ka ko leader solo mo ka basa sa o ya o nga file bulo la ko e kusa e a fo ye benefit o fakari la ko le benefit o le mele la ko inga ke fa ai fa fifi le bunga ko e mana filafi ya a fa pele mangu ya ava ai la paki filosofi lunga fia ai halu para lu ya nga ko va ai la ai mo kwale ai ma se leo ai fifi e fifi ka le nga fa bo ai e a fo ngai e fifi aku wale ai ma se manga ai se o lost uma manga kulanga le sa fa mo o konfiki le ngaru ale pa le so fa penga uma pe for kala ya John Wayne ya wa vai ngo fier kala nga vao wa ya John Wayne nga fa mo uma ia ami ya John Wayne la wa sau ka balo awon pole la wa sau ma la wa di o inkia le ya la menga kupu ya nga va ai kwa John Wayne ba se ko ki kasha kwa pe ke le nikia nga ki kilo kwa John Wayne o ka e o ki ba I ya wala aulo le ami ya la ko sang ku ale su en me o la ka ya ya o solo John Wayne la so wo fi ami ka fi be wo lo so these are the kind of sample me fe ke ko ai kala fa kusa
i anga ma mio fa pea e me fai anga fa valea e lesi pe or ka ko kengi e me fai anga ngo fa valea o e awe fai mere a ngo fo la ia so so you're aiding the folia the problem because like if so wangi ile problem ia e kele so wangi solve ile problem ake mga o fa kele ile problem so o vai nga ile kule lea la a palasi ko nga mia yo be ka psychological folia behavior ia po a fonga mental health conditions ele vea umai la lo mele e mafai o nga ngofo ai mai sia ku langa ku inga e ke ku wai you can always blame other people blaming other people is part of the psychological concept for me ke mga afonga le i sefea o awanga ia nge yu ku le au ya o I ke mga afonga le blame other people because of your wrongdoing, because of your problem. Other people do it. Tapi yang kala foile fe awanga ya sakami. You know, I mean, we always blame sakami. While lenga se bef what I or ki polon fa so mai ya we fight. All that. And that's a psychological for illness for conditions. If you can't get away if you don't get help. You gotta get help. Mesiar kulang for the way lo wa makonga or kulanga yo vanga pe ar kulanga la le makaude foi. Ola mangingo lang ya ko samo ako if you look at the history of this world, my leader a more maile or for narcissist dictatorship manipulator basically example look at Hitler example look at Mugabe kele your leaders langi if I look at you know go for hopeless king. I mean, there's a lot of things like mental health conditions. Address because they have a dominant for their kind of conditions. If I a deal on a fire address, if I got for come where if I help, they will never seek help. It's very hard. Or kelo kaka penga le wo kulang or stage le or make out severe mental health conditions makwai fanga accept fongale that they are sick they deny everything they blame fongale other people for his wrongdoing so all that so it's normal only if a no. It's all something to do with mental health conditions. Nanga ka wai ka ko malama fai fo le mo fo isa la bango ka ko audience ya ba ka ko fans ya look at me fa ngale le ya so sangi fo ya ke malo ai ngo ka mori ma winga ska ka I ko kongo lo ai ngo and basically kongo relationship ya un ngali ba ai ngo ya pe finga vale ka malo pe finga vale fo finga ya como foi dominate ku langa kongo ade fai fakas so ka wo yo vai ngai pe ko fai ku ka amakanga it relate ya condition me ngai kupu I mo meu issues happen I mo meu fo ngai o maka upu ya po activities ya al ka wo nga o vai ngai awole police tui ola o amiyonga lava o afianga o le mafau I forgot. So lewa kako popoko makako feala. E aki dia langa feala. Pe afa lo mai kako kalabe. Ia kelo kanga. Ina if so ngai fo e lako. Wa le fa pe fo le o lewa kako popoko amo fuga yako. But every information is so important. Kulanga kako ngo fo ngai la langi le kumau. O ia lu mangai me pe akirkiro
ia fai le mea kongu le bepi ko sino ka kaua ia kako recognizing ia ko inga kangaka fapenga o lea kau ke associate ma kako ngogofa kasi ia kako ko fai aida ave yesef so swangi ale a fapele fai nga yesef so swangi. Well, never let them never allow them to be part of the decision making for us. Never do that. That's the biggest mistake. Now, if I continue, foi leo ko ke loa ia kulanga o anga ma bionga ma fofonga ma rangonga o ngai kangaka. Ala ko ke o support. That's a wrong thing to do. Manai. Iai lalo na afianga tele. Ia langa lela ua ta ua ele ta tauna tatu alawina ila tu e faia ni fai unga mo tato po decision making mo tato. Tu ele ta tawela na be leaders. No. Yo Maria le pitore o le vanga o te fita no le vanga le pe. Mo me tactics po awala. Po awala lela ua mai male leo yela tu lua au mai lua mata na fa le lea mai lungo le ea. O le la tu take lo e te milidei. Ale to ina mala na vanga. Li toi li liu al fenga palota le ia toi fo ia toi fai palota sa mo afesili o grounds o le mele ia pe no fai atu o le pe au mai mo me e ta alo fa de mafo mato ina ia number se ka kilo ia ile toi ile ni number se toi ono fo ia se i sa mo e toi fai se palota ai pe o le ta te tala no mana ia mele o ta ia le mawhaina tatu alawina. Toi ngā tangata mamai mawhauwhau. La tu te whaian decision making mo le atunu. Me mumua na, melo na rua. O le whaongai, so si tangata la mai le mawhauwhau. Ngā ke au mai whai koe ngā tactics, ele lea mawhaavalea whapea. O le au mai wa umana whai le channel polling po le channel election le atunu. A leo toe whaana nau le loto ma le mawhauwhau. E sa ili awala, ia toe fo ia sa moe toe whai palota. In what way? La se la tu mawhauwhaunga, la sau sila ia i lea tu inga, la leo i lunga o lea la tu tanoanga i turanga lea, matwhalon? This is where a whonge e whawhisanga i eire me kau ole a fongi ole kula fongo by authority ia makulanga foi la leo me kau mangaku leanga yes so it's very simple kulepa la umanga set kulanga o kako o law and policy e a fongi lima ka ia me ia a fai kau ke allowinga ia mangaku leanga a mai a vea ma center kako ke feli wa ia le kula fongo mai meia I think kako vale o makwaya Madi so it's very simple awanga ngi fe sopo ai ia kulanga o le momoli mai o se mangaku leanga ya e lua ko nga mangaku le lei mangaku leanga awanga e mai se mangaku leanga e como fai e dominate ai ia le thinking o kako kangaka ma fongi ma lepe ki ai le file mu ma le peace of mind o ngaka ai mai se far funny ma kulanga foi le e kausi i sa vari kula fongo lau umanga set ele o fai la se fai de mele this is where the law the kako constitution fa vai o fainga paloka versus le kangaka sa mo mangaku fa maulunga mangaku le se fa vai e manga oi i fa longo uma koi kako including the law that's wrong that's wrong and bela le lu ikawai le komisinga o paloka fainga paloka lewa ade wa akoa kingo wa kausini le ole polo ka kolu ngai ngo fange nga boy e ko inga wa kausini ole la ala mai kongi a ko papa nga ka sabi longo wingala o ila e kula ia le rule of law ma le kula fonga ma ka constitution le fa vai ngai be
ya ma kula fongo lai fai nga palo ka lai lima ka ia ko musinga. Well, this is where fonge fight ai kau vai de kula fongo ma meo mangaku le fa vai o i lai kula i fa ko musinga o fa umalanga luenga le sol ko aso ngai mo fa umai lalo de loa kula fongo de uma ya umalo o fa kingo lo leo langa makafa ioi without any interference from any mangakuleanga anyone fa pengan me ka ole afongi ole ka penganga ole me kala fe ngai ma le me ya o fai a savali lalo me yo o ye ka yala pe o fa ya ele pe o fa o pa lokale ele o fa ya se uru po la se fa o lai fai lalo fa malu le tula fongo ye mo me o guidelines sa va ye ma ye kai me fai ye le me a uma o nga continue ale me nga right to the end inga ia satisfy me uma ala fo ye mo le room i lalo ia kula fongo o lo nga official me uma declare me uma lava ele komisinga la ye le power nobody outside le ai masesi saum ai de pose mangaku le lei pose mangaku leanga there is no more room o le la file authority on beka o komisinga e finalize langa fai unga ma avelo o sengi dal malo declare me uma and then ready lolo sambo the next 45 days within the 45 days I fa ka ko en malo ma fai malo fo there's no other way o se ko fa pe fo le o la mafenga la ku bonga manga ku nga fa ali ku le se fa vai la ku manga overrule ai ile of power and authority or komisinga se vangas komisinga de ma ku la fongo o fa longo le e ku nga me fa pe you know the whole process ole e manga wa ko inga destroy the process so I never allow this kind of thinking interfere with the process walango ile ku poel mea ola e manga ko inga fa lolongo umambayan o ile ya ka o fa ya ku ka o filmele ka fia so and that's a kind of a stupidity ile ka ka fa longo ka ko samo le ka ko mar malam ele se anga ke fa pe ko lo ka ku fe ala ka ko mar malam we still allow this person for ena ku ba negative for le interfere e manga o interfere ile rule of law o sa o nga be o ngei le o manga declare manga announcement ma sa ngol ko misinga finalize umangay by the end of today finalize me uma lo ka wa ku ya nga paper declare me uma official ma ready lo ave fa uma lang nga duenga o inga ia sengi dal malo o declare everything official o nga pule lo le o ka pe nga malo fo pule maleaso ko discuss le aso e connect med malo fo ku lang ka fo le wa yai ile aso fa ko ko you know you got to do that in the next 45 days so akawa ile Samoa awa ka ke pole awa fa vai upu fa Samoa le tunu awa ngai ala winga le pola lai le mai kua a fo ngai a fa inga i sa fa inga ale kungu ba kulanga kongo le kungu te banga wakako de malama makako ko manga alau pea ia le pola le boku mai kua e ko mo fai threaten ai le sango le boka ka la makia ai sango le boka ka awa I think le kapungi and ilau hope we're now seeing for ngale ia kulanga le la makon ka ko kilo wa makan ka file mu akuale ku ikulanga vanga le ele o file mu ke le ngale ala wale o ku sa fa i ko o fa nga be ai ko mo fa fo yeah o le minute lava po le aso lava
e kau ke le koe wa ai fōlinga ko inga kangaka malako politician whapengi whamaurunga ko rat ia makau mawhaifonga le dominate le thinking ko kako kangaka pe e sili aku ia lako loa I kangaka o le tunu. Well, we want to see that day. Le koe ma is a politicians whapenga. Ya, ai kansi ia inga ia kauru ya mau mari aku nga fōlinga le koe vai. Malo. Aftai. Pe ilo to tele sta taimi. You know. Onar ta taimi. O le aso sila. Senga se fa le mafau. E o ili la uli le mali toa. Lana te sila fia. Le afu ana fa pe. E ta amilo tu le epa. E umaya ia tia. E te sila fia se fa mai. Senga se fa le mafau. Wa masane no betul upu lo roto fa sino lo mafau. E afu ala ile mele che sa noa la tu langa ne. Langa ua pei la sawa le sitalinga pasi le sitalinga. Le mele e afu. E fa fiana lau to ina le fa vale palea. Lau to ina ia le ngaoi. Lau to ina ia ioe. O ia la tati le ngo le ele to ina tier fa longo le tu. O le va ai to ina I lea foi ta mali ma le foi ta le ua filfilia sa mo temine. Stama I mea fa pea. I nate lea mana I senga se fa na mafau. Man faroa. Ke le se fesili ngia o ngā mea. Pe au ngā, o le kau ke kalangoa I kulanga foi o symptoms. O le ngase o le mafau. E kolu vaenga ke le e a fi ai. E ala ai o ngā fia le mafau ka ngā kaola. O le vaenga mua, a cause of mental health, is me ka o le biological. Yeah. Biological for le mafuanga, reason. Biological la, e so solo le koko. Ia kulanga foi le pe e yengi e se mai mafau ko komolo ainga e fa pengan fa ngon mea. This is a general for the conversation. Inga malam lamai ka ko the cause of mental health. The main three cause of mental health. Lea kalango inga fo I makonga wenga fa su ngon mafau manga so tai. O le cause mua they were well known I le langia ko o le biological longa winga e so solo le koko e fai mai masangi o le ainga fongale kulanga langa lea o le longa lua risk o mafuanga po cause of mental health is o le meka o le trauma o mo me foi o fa la involve ai pe a fi ai o e mai va ai pe mori mau ai pe fa a longo fo eu ka ringa those are what we call trauma o me fa la ma ka ukia e me fai o nga a fi ai lo ma fau o nga polonga ai lo ma fau ma ave ma mea fo ngale e ke o le longa lua nga cause of mental health the other main cause of mental health is o mo me drug and alcohol. Yes. So the main kolualanga isi vaenga isi ai ele ka ua ke le the main cause of mental health, biological, trauma, and drug and alcohol. Eva o ila o le ke ka ngoi fua la ai la se mai nga mi o fa pe ya o nga final assessment se kilo po fe o vaenga ia le ke le ala yo nga fielo ma fau pe fia mai se kulanga se mai masangi le so solo ko ko ainga pe ma fua mai se me nga kupu ya o sa mori ma winga ia se me maku ya se trauma ia pe ma fua mai po me e lele ai ke uma po ai fala so vaenga e koru le ai ka ua ka ko malama ngi me ka ua ia ava pela ke lo kongo se mafuanga le wa kau sapa ai lau ia kulanga lo vaenga le o ngala ke lo nga o ia la ke lo
se vangawa sau fapelela wa sau e faise ka assessment ia onga kai do umale ka ulo wa kala ngoa mai lo le mele nga ia the cause of or ia me ka o factor or the contributing factor in low mental health condition ia mo ulo la ia me focus e la therapy bar kulang al focus ia inga ia ka penga se po kalame po se formo oi inga ia kala fe ngai marbele afongi e konga fiki e pe fe so angi ai ilo mafofo inga ia koe bring you back to normal ai se bea inga ia sao male muai oi ma koe fa malosi ilo mafofo ya ma koe malosi so lo winga la o mela ia le e fai akuai o le ka ua le mele langa pe o wing o anga ia nga le anga kako kalangoa ia o anga fa sau sini o anga fo ele kulanga o vaenga o manga o kangaka le wo a need le reshuffling o longa mafofau a need for help inga ia koe fa abasenga po fe kongu mela ia ai como fai sanga treatment ia pe faisanga either treatment mo fala au por kui o treatment i kulanga therapies i lalo po kalame pe o mere masangi o ka penanga for ke lo po kalame mo kangaka o le wa fiola ko ma fa kulanga nga malo vatai ia lo no winga la te a falo lo ko tatu no no fionga pe e po lenga i popolenga langa mafaila ona tatu vai o sa ola le tatfenga palota le o mailo no results wai ele te taula na tai sanga mai tatu tunu no ele te tau na tai se tanga mai well that's a reality le o tatara no i memoni le te tau ona tai ai mesela mai o mafofau yeah absolutely moto ile va au tatu sa mo auto fa fonga mai e taua le ma tala le ma te tala tu e sia le ia sisi o tu e mana o ta isi tangata mai si tangata ngase yo e il mo tatu no ma o se telefon tala le o mata no tu ai e le te tau si tangata mai mase tu no ona ta ia se tangata mai tangata ngase o le sa le o le sa o nga it's very dangerous fo ngai e ka ua kele ia ngai vaenga ka ko kilo fo i kulanga fo le inga ia saunga le mu maami o kongu ia mafa maongi kulanga ka ko inga o ka ko kangaka ole kiu ke fa por kiki o kilo le ile fo ngai ile saunga le mu o kangaka ma kala fe ngai le ko inga por kiki le ki fola inga e lima ka ia ila por kiki ia makala fe ngai ia kulanga oe o lo malosi le tino o le mafau ia male nganga o components o manga e decide ka ko se leader o ke le le history la langi a ko a kuda epa o ke le o leader se mamai o ke le o leader se mamai sa afia fo mai aida mai ku mau kingo ku la ba fau o isi foi ko nga mai pe o le pela ia o afunge o mai o koko e fa penga e ke le o leaders ai pe tau ferro la mai o tino yo wa ta mai ai mai ro le ma fu tangata tauli o le plasin if I get it mafofo le la control o mai le afunge ia fucking monga o lau kiuke o lau ngana so it's very dangerous e pe o fa yaku aka kikiro ia e fai ase dangerous kele ele ngaka le dangerous mo ia ai dangerous for mo le kungu ai dangerous for ma le kulanga foi le o le manguia lau tele ma le pui nga o sa ma le mu lo kungu i le va ele ngaka i locally domestic a le vai fafo so o mele a fongi fa le kongu ai ele kala fe ngai ai le me o le kako choose se leader
o lau ye o mga onga po o nga vai venga fa pikoa I say it's going to be very dangerous for us ikulanga fo lea o kilo i kapenganga o kako manguia lau tele wa fainga yo kako wa ya kakau malamba kia ai ro kako wola i le tino o mafau ikulanga fo lea i kokongo le tunu ya ma fukanga fo i maisi atunu ikulanga o ia vaenga ka wale mele sa fa uma kwala o kala bele kako fai ma le songa le nga fai e ko ingao ele ka fa pikoa ma le koa ka ua lango Alexander the Great great mai la menga ya o nga kako lolo kaka ma yas ko inga kele inga fa inga lo ngasi aska ka koa kele mai ya sa fai lang ba vainga o fa pele o lang ba vainga ya waleva ngo mai ele i mafai o nga konga fiki ya o fo mai masai kisi fa pe ko lo o kungu o ia manguia lo mai o woki ya o nga ami lo le fo mai uma fa pe ko lo o kungu le nga mai ko ongo o le wulila nga fo mai fa pe ko nga e o mai si lo pusaoki ku nga mau ya o vai nga bo nga le o le ma vaenga fongi Alexander the Great o le longa lua la ma vaenga fa longo mai o ko ia lela o nga po o la u kapengeka o la pulenga o woki anko mai la u kwa u aulo ia ma u penginga ia faulo fale ava ko fola la wa tele fola i ku nga mau da wala le ala va ko ku nga mau ua ia vaenga le ale longa kolu o la ba vaenga ku ko ngol pusaoki ia fa kau mai fa fo ulima e lua o lo filima fo fola mai fa penge ia fa mau pusaoki ia kilo ku lo ku ngu ia o kangaka o ulima la fo fola mai la woki la wanu o le ua ia ga vaenga asia o le memo mua le songa mua e mai ia e como fai ko fiki ale ai e ke alu a fa penga e ke le ko fi logo winga be nga le fa mai ko inga mai o fo mai fa pikoa o le mafau o le kingo o le faku ami o fi wa ia le ai e le fai ki le fai ko fiki ya o la ko nga ruenga la fa sala mai ya mo lo pusoki wa le fai nga la ko fiki ya o aulo le o fa ko fola la o tele o mea lo langi nge ke le anu ma sa se sin ka ai ave fola inga ia kufa ku o ku ngaka eri fakaria la ko lu nga ala o wadu ya nga o uliba le o ku i fafo o le ke anu lavo ma e a fo ke le ngoa nga ulima o ke anu e ma le se me o ke anu ma so o le songa piko sili o ka ua ia i le ma vaina e fo i fai o ko se kala fo i nei kaimi asia ia avea ka ko bakai e manga fangafa i me fa pengei awangi ngau o la langi wa ia ka fai ia fa ai lo mai la ia ai lo atele fai o fit te rule the country ya e ka nga fa ma vai mai ka langoa mai e ke aru ese ma mai ya ale ngau fo nei me o le power ma le oa ya e ke fiwe fai e ke fo ia ke alu a maulima ma mai le se me e ke alu moi so lo winga ai ma fa ka inga makako e challenge ai kako au ka ke fi ngau ki ngau fa longo ko fa vale fi ngau ai ko ma fa dominate pair ia lo manga o ke fi ngau le oa ma le pule alaia i lalo le expenses o ka ngaka la safa o ka ngaka ma le fi ia ke o so ka ia kula mai ia kulanga o le ngei aso o le koe aso ngai mo e finalize ai mea uma i kulanga inga ia alo ia ma whaka ua lor whainga malo there's no other question o lau ka kia o leo ka oko whainga malo ia paua le mea ia pe o ngakar sanga aku
ia lau fionga ko singa au lawangi e koe a ka e lawa pola mo ku mai ku ai kulanga o le fakingonga o lau ngā ruenga langa o lea ua o le ua ka oko i panga le kulanga le finga nalo le tonu malako finfiringa so lo inga fakingo lau ngā ruenga fakea le al malo fai do me uma au lawa ni koe fakawanga ia kulanga fo lea o le kulanga fo lea o le kala o le pola e moku mai kua mo lapisi ia ai e va ko fo i balinge ia vangoa mangu le mo se o kaimi e mo moli ku ai le nganga fa kai ia le sunga le rauli le malikoa malol fa ko malol ro kele malol fa pale le ala vai pe ia ngo fa yaku makalangoa fo i kulanga fa so ai kulanga o afia ngor ma fo fau manga so tai a le sa e pale ia le nga e fa leo ma e fa kingo ma e fo fola ia kulanga o ko fa lo loko ia ma le fa ukanga mamao ia ki oi malo o va ia e fa kingo ai le nga ruenga o le vere nga bukia ile tunu ia o lau o fa o le aku le tunu ia makau mafai e fa ma lama vaenga uma malo fai va malo foi ia kulanga ko fa e fai si mamao ke le aku ilo uisi por kiki ia e sa ko va ar ka u le vaenga ia ele o kanga ka ele vinga moli le nga fa fikai ile kapa ausili le o malele ma o sa ngoma o sila ile fa maongi le be kau fai ya o manga o lo ka po ai fo io ka ko a mai puloku ma paki mai le kai ngai inga o lele o kaulu ya o le a kula mai le sa o konga ma le file mu sa mo i kula nga o le tino o le mauli ya ai fa sili o la ko nga i fia ya ai o le nga ngai mo mo le ko se kala ar ko inga mai la ko ya fai fo i si kula nga e boni mo le ko se ma ua fa lo ma au ya o se fa fikai o se fa malo ya malo le usai malo fai alo ngi la ia o ayor kai sanga ia ayor kai kulanga vaenga ia inga ia o lo si sila fo fonga o ka ko kapa ausili ya e se so ngi pe i kulanga o le vai le kaimi ya ai mai se le fo wa ir ko fa lo loko ya o fa ukanga bao inga ia ma fai lava o nga kai sa mo i longa file mu e pe o nga aka ka mai ngai ia ka le ia malo lava ia ka ko ainga ia mai se ia lau kai inga i lau sunga i le marikoa ia o nga yele manato e fa penga le kulanga o se fai unga ko se kala ko inga la kaua ia ai manato foi ia fai foi ia se o leo fa kaua ia e fai foi ma leo o suli o kong mai pea ia ngā whangua kau iri ia malaing sa mo leo i mai la kaua ia boli ko ai fa malo fa kaua fa le wao i kulanga o lo ko wa lo faiva ia mal ngā ruenga lele o kingo mai ma fai ia karuaile fa kasi mai o ka ko ka pa usili le lang ia mangu kelenga kulanga fa boe i lo ko wa faiva o wala wangi ko ia nisi manga ko le o fa fonga le ko ma ua ma lele fo i ka ko le ko Samoa o le o kula mai ia kulanga ko fanga malo ia o ko mamanga ia o se pipi le maulea ma se kulanga o se kau momori aku ai se kulanga fo lea o se langonga i ngai kai me o ngai ia mai se o kako po kalame lo sunga kulepa malo fatai tai tanoa i lau fionga suafa tai ia langa ua e vaveta i le tulanga lea i le laudi le malitoa ai sa yeisi to mai facilitau fa uma ia i le ta por kala o ia le vai go dai la langa le ua fa i fuifu ta upu mata tala ia e ia le taritonunga lau fionga le suafa sa fa pela fa uma se tatala i sautala e tapena i le palimia fo le tunu ona o lea ua i te mai whanua lalo o le the 2 verses 1
ngā lulu whatasi to ina malo matua against ile pānimi fau o le atunu mai. Ia, o le foi la ua whaelo mai nisi o tele o manino, a pi to tonu na ila tole o whape mai o le aso se furu male lua. Lea ua atofa o le ioi, o talatanga, to tonu tanta ino whaitau atua, e to o le aso se furu male lua le la whape o le a whatau tō ai ia le whenga malo fau. Ia ele o tala ua matua manino, e pi o le au mai e lato, ia ai ua mauae ai ta tele o whanono iai. Ano manatu e whaumatu la utala whapea. I se upu whaale ia tatia whaale anganga. Se upu whaale mawhau e ta pena ia le whionga, i le pāle mia whau le atunu. Nā o le la whea ngai matangata mama i mawhau. Ioi, leo le tala ele o se tala amaneri. Ele o se tala amaneri. Isia, le anga a o ina malosi le tangata ma i le mawhau. E mai e tui foi e mai e tui matatu mama mai e matatu ia te fa uma e ta por kalame ia mata fa to fai ne fiafi mat parol fa kaila usunga kulepa ia o be ai ma fai le ala a pe la marca kai ni marca ua le ia ele kele se upu fo le e ko sibi aku i lo o le fa manguia ma le fa malo ma le fa kai pe o ngai kulanga o le whakamasoari i ngā le tunu ue o mai le so ia por ko yaso ngai mo o le la whakingo ma finalize me umai kulanga ia ka penga na malo fou e lei foi la se question po se fisilingi o se malo fou le u ka oku longo wunala o le paulawa ia le whaukuanga pe ia ngaboni ka ua foi whaukuanga maboni la palapa o malo i kulanga o karsanga i kapau sili ma matai sili e fesoso angi mai a kako ia nga on pakai vai ai a lava ar kako mafuka i le kako kua olea e mafai o fesoso angi mai a kako ia ai me se for kako inga kako kua fa mo ia i kulanga o musu peo kako kua i le aso ma le aso ia mawhai o whaamaru si au ia kako kula mai o lau sunga mare koa pe o whai ako leo ka oko fasili i si kulanga o si pau lava lau whau kuanga i kulanga o lau ngā ruenga whau kua whapikoa le ma whau maanga so tai ia alo ange la ia aua lava nge i whapea e ki whaalongo i le pola lele moku pe le lea mai kua o leo ka oko le fingalo le tunu ma le fo ua kau lau le fa moe le ua ka oko ia le ua le faiva e ke ka penga le sa o Samoa mo lesi fo longa i lesi lima kausanga a fa pe kaulu e waku e fa bali e inga Samoa ia masalo le e ke ku mau mai lava e o le fa vau o le sa ngale ai o fo nge whaalongolongo i kulanga fo ilea o kala mai le vai ma le usunga. O kala le vai ma le usunga o i e kele i ngā whako i lalo ai i ar kele o ka ngaka langa o kala e salalau solo ma avea ma mea e iairo ma fau e ngai ero ma fau ngā pele moi a walawa nge i a whea i kulanga o le vaenga. Lea ua uma o ngā e ka sewi kia kia mau rulunga, kia mau lalalo, kia papau ma kia loloko. E le siri aku kala o le usunga, ia ma le pola le moku mai kua, i le meo le vale ma le kulanga o le kala faku, e vaku e ke whaaka wainga. Ia, sanga ia e ai o kai. Ia, o i ngā foi, e makua i e le mawhai au ngā e ko i lalo ai se whiri. Te i wanga ngāo e whaonganga, e ke whaonga inga loa i le kala le vai ma le usunga. Ia por kulanga fo leo le pola, le lea, o ngā mau leo lo kaini. Ia, te o fiaku, o ka mai mea la mea ia o laka mai ngei, leo umanga, ka ea e le maunga mawaru ngā, e le koe wha kuskusa. O mea la le la munmuri aku ngei. Ia, o mo mea ko ka fiki, pea o fiaku, o le lawa mangu le umanga e ka alo mai ngai wa le wa maka mai ready wa e sisi yaku
la ready for your sisi aku wala vai o ai lesi 5 kausanga ai e ia bombe ka o fa abudu yo aku le pisa aku ia o fo i e mo ia manga ia wai ai kele o sa o nga le bea ia ko alo loko ko ale finga ngalo ia ka ulai i focus le price focus i le kulanga ai fa mo ai ia lua mafukanga mal kapa ausili mal kaisili e 5 kai ai ia kalo fo yo kako ku a lo ka po i mai i le kulanga e fa foi lo sai le si 5 kausanga ia ba se foi lo ova kalo fo lo ova inga ia mo lango mau kulanga ole nganga fa alo male lofa fa maongi ia le ai se fa maulunga ma se mangisi mangaku e ongo lama kia pe vai mangua ai ko sa valinga ngi si 5 kausanga la ko mai ia o kalang lea ya o ko mamanga ia mawio ko faiva ya e mako kapo ia ku dulunga ya ele mapu kalo i kaimi uba ya de foi fa boy saloe vai so fo ye feiro e sambo kaimi ya abor ga bongo e vi ia nga le kua bos nga ko ngo se kaimi ya ai a kongo e aku e fai ka konga tai ia mana tu lewa tawalunga le tapur kalame tai tanoa pa tai fonga ia le fo ua fa ma fita fa fonga le tunu ia i se ta ua fo i au nanga ne fiafi ia o mana tu fo i ua ta pa i mechi uiore ata marolo fa ta se lava se uta ta sa ia on ua lolo fo i on nei lunga nei ia mo le vai lo tele i lo tatu nu e fa tele lo sau mo ta por kalame ai lo fo suafa ia ia te tunga la fangia le tua fa fo lore soifua tu e mai ni sia sustele tatu e batu fo na va yaso ia pule lo fa le tua te ia soifua mleola e mo te mili nei ia ta fa ma vaia tatu e filo ai i le vai so fo ai fa to fa soifuina soifua la suga soifua ia o le nasa moa o le tāua i o nei mata upuna ma pasoa tuai ia ma le fionga sofa ia pei tau ili chef tau ili ia le fionga le ala taua ponga le ala taua le fionga le matua e te tonu o mata upu e na mata tanu tuai e fa ata talafo ai e sire tāua io e le mea la le utatau tatu vavai. So se malo e li te se tangata mai. E le tatau la ono tatu vai. E le fai fuila na faia se tangata ngase. Pa ai unga mo se malo so i fua malo loina tangata. A utala noa tu mo so i fua malo loina. E le o le mevole mai o tatu tino. A o le tangata na te li pinga se atu nuu. E ieinga, io e tau te mama i uma. E suka. E kanesa. Ioe, o le fatu, o le malea, ioe, o mai na tino, o le mai sili ale na mafasoine, o le kamo le mafofau. A litla sa moe se tangata e mai le mafofau, ia leo tatu vai e. Leo le ngangana lesi, a le tongi maa mai ale si pe ale se me o tupu. Leo o mai fai mai la oe, ave le atunu e toe fai le whainga parota, se o tova ai e whainga mo tangata e mama. Ele se ser tala. To Samoa. Tu sa foi la pe to fai mai to fai parota. So be it. Why not? Ia I loa I le tangata mai. Ia mai fa lele. Io e ole mai langa e mai tua e malatu o lo muri taki ia I latu. Le tunue seu lo va ai fanua. Tatu te firo I le aso tae. Manuia tele. Tau manga o le ne yaso. Lau fionga I le mia filifilia o le atunu. Manau ka peneta ua filifilia. Ia ma le tatu whainga malo ua oli mai le nava yaso pe apule alofa le tua. Ia e whatau toina. Au tatu mawhawhawhu I nami o whamusinonga.
e fiu e tau langi ni ala tu whamasinonga e tu mai. E fiu e tau langi de parota te o te whai. Ta sian me utatu manino malamalama. O anga ia tata ma. O anga ia tangata ngase. O le maroro ai masi. Ia, manatu wha umahapea ia la tautua mo e Samoa. Tatu tu e wheloa i laso atao. Teni masang. Ilona whaitawina i ona i tu lama minute o lautou o ona masang. O tuila epa whaataili o sua o te whato wha, whasoifua atu Samoa le tanu pele. Soifua ma ia manuia whiro i taio.